say be yanka abotoye mo be ba nanka wa ba me adane dua because enipa no waye me bibi pen obodua no so wa ma ankyerem se bia saa adane de so waye me bibi a nsuo ni nya Akoma efe waye me bibi a me so maje atum se no me bibi no nti waye me bibi pen ti na se ye pa na chew e ma na dane dua no ye kan wo se dua no de waka so wona ne na kwan bia obefa so obekumi bia na obekume se dua no kra nyame a owotuo wo ne car ne mu obe baby obehia me bi obeshuti me akume apart from dua na obeboye because ye tie that apart from dua na obeboye was salon hono was samba brew ni afoforo bi bebre ni na enkeka hyehyem ni na keka rura me yenko salon ho na obodua no me ba fie no sa to a me fie sa ba be bodua ne biem ansa na woko okaso woko baba Akoma efe eti ofiri ho anom no o sa ba fie be bodua no ene woko baba ne fie no eti ofiri ho no ansa ama me fie ho biem baba fie odi na si ho se de no ni chire mu na me ni ho enti me ni ma de ba ye se de okokọ ye no na asem ketewa e wo ho no okọ ne yire na na e wo ho eti okokọ kasa ofie ho no ba ma ne yire no kura bufui ena ono di firi ho no obesene ko afijaase no eti anwumre no na me wo fa mo frɛ na kan ya senka e de omo pa ne chew na nke ya dane dua no enso mo kan wo si dua no de waka so wona ne no enya ade a obedane na se dua no kura nkumi a baby obehia bi Akoma efe etu obeyi no wa shutumi akume because won timi ma obi e ma me fa na yere sa wa abele ono so na ebo me ho ka enti sa de won tia se kwan bi obefa so obekumi bia no obekume na me ofa mo e kan se eni kwan so wokasa sa enti aja still na ye kan ya de ne de wansa ama e na ade e chenye ti ade e chenye no e na omosan frɛ na nopa me wofa no e sa frɛ na nopa enti wo frɛ na nopa no mo ne kasa ya se wo mra wose wo ma edua na obebo na ofie na obodo do sen edua na de efie o de me kai de obo ma mete ye de obo ahodo be enum e na saloon won so obo be 6 Akoma efe de obo Akoma efe e na me so me de 9 enti na se edua ni nyina kwa ye 11 ba nsuo ba akopɛ e na ode bo edua no enti ye ya ade ache ye ya na nwumre na oso obeba ti o ha na oba ya ye ko sumanfie because ade ache so nti ade ache so ne de ese ye ko sumanfie ni ye ko na eja ye ko kana ye dane dua no ye ko still just was saying se me ma anje antumu se ye no kra se me ma ko baba no ho de a ene won ti ase ye me na ne dua no wako baba no wako eden because enye ko se wo ko sra baba ne hia no but ebia oni se ko ho ama baba afame a me ntum na o me na ne dua no na mo so me se Akoma efe ko da ne de me ko ho ne de wontimi for so me se chenchena me nka se makoho nti ande me nyi ntumu sa ti e kan o se me so ma anya ntumu a wona ne e na konfo ba no frɛ me ko gina nche na o se enipa no waye me bibi pen e na dua no so se de o si ball baba na ye me bibi pen enti se de o si nsu ball dua no wa mo ankyerem me ba waye o bibi ne de one wada one ma da pen ye ka so bia ye obi bibi e bia wodi na tempen wodi second twa ne pen wo hurahura ne pen ni na ye bibi right so oni ma da pen enti so far as say oni ma da pen no edua ne benyame because wo bo no wa mo ankyerem wo se baba na afa me dia Akoma efe say wa fa me pen but enya sa da no enti na se twa ne twa se ye ka no oda ne dua no enso da no wo twi fa mpanyimfo no so kora koi say wo mpene me na ne dua je se
wa share edi atoso ma joy sanso na pizza so ye mama Nikita ne papa pizza make say wonom so edi atoso wo ho charity group foundation aduana badi ato enu ntimo nkoso ana mon share ma ye mra na fe ye ne yedofo bi a yenya no entwetwe enkomo papa mama mu aha me pa cho sound no emma womo ese sound no omonte re nti monya sound no ho adwuma fama ye obapa wudin FM Fati de Fati woman hey de Fati na mebo ai Fati wo free hin na bai free abo Fati de fie sen 22 years okay awie Fati ofrabo abo 22 years yane no ete komode enwa sam krantie na wie wa frosra Fati awie yetio ewie de boko mene boy bi ena atina 9 years ni mene nawo so onhya akwala no oninam ena e ka chema for say onu de akwala ni nya ne ba nti me de akoshe abra man fa nkoshe obia susu ni se ne obia behu akwala ni bia na busuafo ha mbehu akwala ni bia amaka se akwala ni omumoja nti ne maame o ka che ne maame se onhya akwala ne maame se onhya akwala ni ne onhya ni china so shasie every baby and we shasie to say the wo betina ase ho no wo kan no eno ene ye petie me ohun o shia mi wo na mi ko school wo Edum Presby no no so ko no Oxford ena o shia mi wo pu ti o shia mi wo pu no pem no ka se ma mpa cha o me pe nti o ka se pem na mi so mi si yo ma di atu nti o pem na me bai na dade na mi hu no nti o pem na mi hu ni bio jena mbe hu no se me kai na mi si debi lo se nya na mi shia wo na mi si no ka cha mi se no tie ya me mbla na me bai na me ni Saturday tie na me bai ada me bai no onu ti me bai na ne mam na ona ne mam di ade bo mitrim no se me nko ni bani ni wo tie na me koye na ade cha na me koye na me sa bai ro sha na me se o mam di ade abo mitrim jena o ka cha ne mam se ade ti no di ade bo mitrim ono ni mami ni oni ni mami kasaye basa itele echire mesa menene jai ena sa bepa ma cho se o menene nsantina na menene satina ya no ya me yaka de na misi de o ya mempe ntina me busa se umpe mi bioma ka kire me wan kan chem na oni me ntokwa ro bo me na misa ka cho se umpe mi bioma o de ka chere wan kan chem na echire no sa bepa ma cho se menene nsantina menene satina nti menene satina na mbenyem okwo school obae 3 months na menyem 3 months na mka che nso o menyem 3 months nti se ye ne den no si minyini nsen nu Akoma zama nyini nsen ne ngua onjini nsen akula ne nya ne ba na mka che nse minyingu nchina eti na ka che ne ma me se onu ni de ni nsen ne nya ne dia midi akoshe abla susu ma fa nkoshe obia menene nkwa aneti enti mayenhwe wusu wuhia no wan pu wuhia no pu ehene fa pu University pu ukoye de wo pu ho na ekodware menemi nanfofo na ono so ne nanfofo ne bawo wo nanfofo wo mo school mu ana bro no a wote so nanfofo mo mo ko school na no mu school na school na we gina say JHS and SHS na mi gina class 6 there be a motinko ubotinko wa mo mutie radio besi dan hu class 6 na we gina na na why na tie mesi mo wutinko ma me mesi me nemi na na tie wono na tie wasa botinko bi ha ya kasa ya jeso yo wase ubotinko ade o tie radio no wo hu ne woka wono na tie ani na wanya fie sense abre no na menya 14 years na ugina saying class 6 na ugina class 6 ena wone wona fufu okopu ye kopu wale mishialo anopa wia tambe na mukopu no ewia na sada man ko school ye ko school that day near makwan
nti ye makwan na mi hia no ono na ofre me nti ofre me no ka se odi ni number e ma me na mi si yo ma ti na obobo ni number ma me Akoma FM na na Yusuf phone sabren na mi Yusuf stab na mi Yusuf na simu ni nti why number why phone na wo ji ni number no why phone na wo de frɛ no me na na phone wo na phone nti na wo na nanim sɛ be ma na your friend sɛ basit yo nti na wo na nanim sɛ wo ne basit twempra debi nti breban ɛna na wo kɔ ne fie cheche mu kyerɛ yɛn wo kɔ wa no pa wi anwumrɛ wo pon school anadwo no wi ahokɔta bɛn ɛna na wo kɔ basit fie me kɔ makaranta pon mitimi kɔ mu fie o ebia bɛyɛ 12 ye pon makaranta na makɔ mu fie o nti that day bi me kɔ ye na ne maami ene na ho no nti me kɔ ye na ne maami wo na se me to na me yesi na ne maami de bed na wo te hene ne de mo na mayesi nti ena ne maami de bed uku no na ode ball miti ena miti pa ena ne maami pa ma jo se me nkɔ fie oniwo twaso nti o ka se me nkɔ fie ro nti ona boy de bayro ka che ne maami se ade ero ka che se o ge bia ba nsumi de ade aboni trim nti o ka san ena oni ne maami ntokwa oni ne maami ku nti oni ne maami ku ye na ele yesi wa aboni maami twaso ye ka twaso na menko nti obo de ba na me bae no ka che mi se se ni se nti de esi ye no me mfa nche se ni de ni maami de ye me no me mfa nche na mi si yo mate okay enti o maami de bet hook no ebo wuti ma wuti pa ye no kwan wo na ne hui debi wa fa nche wo na na ada wo na na onfi wo ana because ye de ade abotrim ampai epai enti kwan be so na wo fa so de sa ade no etimi sie wo na na wa hunu kopim se wo ye manka nche mi na mi di sie ye na mi de eduro yeso dabi wutira pai wo no na na tie meboa anopa wo hu enti kwan be so na fa so de ekuro no esie wo na na wa hunu kopim se wo ya na ampai kese debi ampai kese enti di enti no maame se ode bet ne ball ni ma de enti ode bet ne ball we mi sabe ayi basit debi say ayi wo bi so maame se di enti na ode belt no hook no ebo wuti mu ana wan kan kire we mi sa no mi busa so wan kan kire fa wan kan kire wo okay enti o maame de bo wuti mu wie ye no ade chen wo sa akoi ade chen wo sa frɛ mi e ma me kɔ na ni ma me ni wo tamben wo kɔ tamben ewia na ni ma me kokuru ewia wo pon school no me pon makaranta ela me ne kura e kuna me gina abonti no se obesizi me fo ela sister bi ka se on fa me fo mami na wa fa mami na nkola bebre be gina ho nti ela sister ne je mami sister ne je mami ana me koye nti fiti that day na ne bra ase oni obi waji boy bi na wia ni phone adanfo nti boy ni wia ni phone nti boy ni wia ni phone ye se omuntu firifie ho nti ana omuntu firifie ho na mkotena asawaba nti omukotena asawaba me ba ne chekwa na obi busanse gawe ye ga osi memenyo oba onfa menya hwe sa na ya okache omu okache omu eni mana mi busanse sa na okan osi debi enye sa na ono okachire omu boy no basit no su adwuma na wo ko school no su ko school no ono so GHS and SHS no su gina classes classes from you no na munya mu ko school ba kwa na ama bi ono okonu Oxford mesu me ko we edum presby okay na obi a classes from you no wo 14 years ono so be wo be 14 years class 6 why na national wine no ma uska miss mawutri nko na oma usika ani oma miska wonya ska ne free hini because o ko school class 6 ni ma maniska no tibi no di biesie ite me ba ne che no amambi afede oba o mamiska bio menya media no no age media menya fono no age de menya bia no age no asa abomi
nti o maame ma ne sɛ na yɛ ɔno so ma wo sɛn ebi ani ma ntimi ma ne bɛyɛ 20 cedi ɔbɛma me 10 cedi wo da bi a bɛkɔ akɔda hɔ bi a no ma 10 cedis na phone no na tɔma wo da bi me yɛ adwuma ko school no me to nsuo nti me nye ska na me boaboa na me di ato phone na wagye me nye ska kora na wagye na wagye me nsa magye na nye wo na wo se wo ma me sika a wo de ma no ko school no wo ma no 20 cedis ya na tete ya na se no o ma me biom wagye ma me sika no na wa ma me sika ni biom ena wo de na wagye me de na wagye o se ebusa nse me ye ne mpena na aka se me nye ne mpena onfa me nya hwe nti satam na no wakasa oka no wo wanim onka no wanim na se dan wote se me ba ne na fofo na mo ye no na aka se on pesa ga bi ye me ne ye family ga ne ye me maame nya nti ga ne busa nse me ye oge o se me nya ne ge onfa me nya hwe me nya oba na wa wo hwe a wo ye oba on de sa na on de oka ono se wo nya oba wo misa ne se basit me nya ba na me ye den me ye ben ma wo fam ya wo fam hene no wo misa no so wo nya oba emotri nko so wo de fie sen 22 years wow ena wo ne obani di nkomo a na wo bubo tiri nko 22 years etu nya sen wonyi sen na wo fie sen me na me wo 21 years wonyi sen na wo 21 years so wo so shi abasit so na wo sen 40 years 14 years into ne tira how many years 9 years yeah went to how many years me pasa me tibiem 9 years 9 years Akoma FM oma usika wo ka kire nkrofo se ayi wo obo wo tumi your ba onfa wo nya hwe no ni nyina wo ne tena 9 years ani ati wo na be hu se wo ne basit twempena na bre ben ade bi ode opinya me ena otia me ti so na me hye ko hye soro nti ona mo de me ba afi nti that day na mo de me oye den ode opinya me eto tai so ena ode me ti ebutu fom na ode the nine etia me ti so ena me si ko hye soro nti wo se ko hye soro ena wo ho no ena nti na that day na me na ebe hu se me ne ne hye ho yes abro no wo bo wo no ni fie na se ni fie ho ni fie ho na wa ye dan de na wo ye ya otumi ebro sa abro no meni ma de a me ye me pa che wo ye bibi woni ne te odomo sresre ni ade no so wa beka wa total so de uti apo ale bi o ka se me mbla nti me bae no na ne bla o nti me hu ne bla na me sie ye nti na obe hu me no si me mpie na me nko nti o ka se me mpie na me nko me be kwa no opia me nti opia me na o tia me ti so na me si ko hye so ena omudi me ba fi nti na omudi me ba fi na me na ne hu se me ni ba city ne wo sabra na wonyam da bi na wonyanyi nsan ye ena otumi bro wo eno nko ane da wo de bro ya obo me eno edi enti na ya no ono obro wo o kasa me money scam kasa me fa mana no de ade abo me omu fe o nyina obi ade be ode we mob ena hwe me ama mob ni nyina ebubu ye boy bi kura na beje me sa boy no kura wo chese zabra na wotu akwatena ne so anasa na wo firi mo na ho na firi mi na wona me kɔ no me firi mi na wona me kɔ no wo firi wo na ho ana wo kɔ no akɔbo obo wi a wo ba wo sa na osika da bi na mananti abafie na wananti akofie na ade achi na asa akɔbiem emotiri nko ade achi na wasa akɔbiem wa buru wo no ade achi na wasa akɔ di ntina wo bu obumia ka badade achi on besa akɔ di ntina asa akɔ obumia na opama cho se de oya me no me fa nche no na wasa akɔ di na chibio wo pa cho papa ho like wo pesa abre bia na be me pa wo chew eya na ya fe opama cho na makase mate nti na masa aba wo de mob bro ma mob ni nyina no tutui emotiri ena de mawu ani ena ode mob bo ena de abiem no sade bo ode bellet ana wire no de abomi de obenye bia no de abomi what de dey bet ana wire de obenye bia no de abomi bet wire
Ada bi odi we na ball me. Odi dey. Ye fele se kura. De amudi bo NBA no. Sa ball ni bi na odi ball. Ayi do mbo NBA bat no a. Ye de ball na ayi no. Ball ni bi ball na e modu no. Enu bi. E na odi ball. Akoma FM. Enu wode wonya wobenya fie be sen. Minim ni ejide. Ba se wonyini chen ho. Benyini chen. Benyini chen no. Wo wonyini chen wo boy no. But ni body na ISA penny de. Benyini chen no. Ono afi no wenya 20 years. Ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no. Eno anu aso guso a wutie wo betumi aba Facebook live. Akoma 87.9. Wo de bomodi abra Facebook live. Wo ba Facebook live abe wo de me pa kire. YouTube Akoma 879 FM. Bema no a wade ayimo bobro. Mi pa cho se me bemu a twanese no to so. Wade wuti etu ade aso de ne 9 so ka wuti botas so. Ema wo se ba akupie ye no. Wanyini che no. Menyini che. Just brother. Eti tema wo hia no na wo so 14 years. Eti no be say. Sata na minim ni ejide. Na yede na hunu ni so ni eja president wo. Tab na menyim. E da le bra ka say afi na oko ni 18 years no eno wo. Eti wo na wo 14 me fan say no so ekọ mob share TV so. Mob say. Mob we bi no de born anu ni nyina tutu ye. Ebubu ye enye se eno enye dade de ni bi. Eno emre ayese dua. Eno de bom na ebu ye. Enti wabu sa mami hunu like eya na wo su wo tiatia mi su na mi tiatia na mo afọ abeje. Wo tiatia mo san. Okumio. Be ma ni kunwo. Enti wo kun na wenye nwuo no a ukọ ya do. E na asa bae. Na me sa bae. Adie kire me fati kire me adie na basit eye mawa na mawa ni gina ho pa tie na wutumi nya no me yedin kan nyina kire me metwa wo enye bibia enye bibia sen enye bibia nka omma wusika but obro wo kotonsu a wo ba wusika no wasen age no wasaje ono a wo ma obi wo wi a wabro wa ma ose ba kwa akọ soro wo kwa no wasen aba die na wo pe no wa ho nti a die no odi ye wo nyina na still wo kwa no wasen aba no ka kire me die oni me delintia ono danintia ne sen me metimi ni na nada ya dan paso ya da nti woni wo dan ne sen menti ase as I said oni me da na oni me abscess ono ye den abscess ono ye den odi me go brofo na wo kan ye no ono ye den oni me abscess me pa cho mani abrepa na me ye mi program ye ache wo mo mame enti no se we like say na wo ye no ama we just so to the American say we disappoint you we betray kire me se de no osi eye ma eya na em kuntru mi ho oye dan mi kuntru mi ho ewo amodem na me de me nan ebu fom o ma wo do na egu fom menti ase kire me o de me nan se em de egu fom iti me de gu fom a na ono so abe gina mechi eno na ya wo ye apart from no so ana se no amama da mpane so eno ni mi enu pe mewo fati emo wutiri nko eya ajeso eno nko a se omawu kuntu no na wudu kotodwe na de asisi fom ani fati ya kire me
twa kwanya no kwa chire aha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem da bi age so kwa chire kakra bi kwa ne wo kekan de mihunu bi da nkwa na dia yi a wo chire me mihunu bi da me wiase a me baaye sei na sei de be ma no ogira hin no de afa hene ayo ti wo waye se no so ye se agina wachi ana wanim wachi ayo tina se mamie na we ye different we dey say dey say dey wo bu nkotodwe pa wo bi a che ono we dey say nkotodwe wo bu nkotodwe ese mi hunu ba bia wo bu nkotodwe ade yi so ani ko ba bia na ade yi be fa wa na be pushi aba ene sen ewa there be ono be pushi aba menim wanim say o chi no but obe pushi abetare wachi sa enti eno nas wode yewa no aye den na mameni age na de bia to obu me kra na masaba enti o ma wani beje sex ho pa wa hunu emo tirinko ani na wani je ho ani enti rade yasemo enti de bia wo beko bia na one wo ye sex ana say bia eturu bia wo kwa amoteto amudi nkomo a menene titwa ni eduko nye de bia no ye sex ani o pepa de bi o mbe sex mentam pesa na nye na wo say enu nti na de bia wo bo kra ma wo ko no na sa wo ntam pesa si den na wo bo but me kwa okra e bia menene timi ko ne nche onya mehwe se woni na be yes awa for 9 years na asemotena ye me se me na wo hwa akolalo e beba e pesi ye hu na agora woni wadie agora adi akoda ba ya woni wudi ya e be wi akire o se be ka che wo sa akoda na nyane dia yo no na di sampa so gro we nyina ani enti a wote ante amu ana debi na ya dai so se wa ya na ya ode ana so abon tirinko na dia me say na dia mama me story o boy wo so wa ya na ya ode ani e ya ode ani ya na honam ya osan ya na oni pedua mu ya osan fati mani abre na me ya adwuma so pese ya be ya adwuma na ye nyina ya mpon ye so renko na sa me ya champion me fanya sports me say e ya na ni pedua mu ya osan na ya mede na ya ode wo so oni kan so mu ye ya woni ma ansa na wo ye mema no pasoro ne de enchire munyam na meka mu age so osuso me hu na me hu ba asa na oni mada ne woju ani mpre no so osuso ho ma hu sa no so no ada sa ma hu asa na obiem besi da wo nko obiem ani wono kwa no first boyfriend obwa wo fati wana na ne wo wansa wo kwa akoshia baset na mi ni obi anu mi ta sata bunkra mi ni ma de kra friend boy and girl na ni win ma de friend boy and girl ada na mu kopu na obeka che so opra no wan kan che se mi minima de kra friend sa enti abrante mi komi school na wo ti ase ma no di wo gene number frɛ no na ti ko ni fie ne ne kodaye ka besro before I want a basit ebe date no why and I wouldn't need date answer na mi ni obi a date mi ni na ne be date ti na ya virgin boni trim ko biem woni basit e shia ya na ya virgin ani na wo fa be mada debi na basit nso no da first me patro mo friend ma me wono wo da first day no wono so ade na wo hu yi wono wo da and day din ko no da ade na wo hu yi mi hu moja ono so hu yi enti ohun se na wo ya virgin ohun se na wo ya virgin ani wujidi ani okay enti obi a wo ya virgin na wo fa be mada e na wutumi wi a wo free wo na ho koda ne che wo koda ho ma de a chepe debi me kwa mbefie oba befie ya befie be tambe mitimi ba be 10 ana be 12 ana 1 enti area debi anajo na anajo 1 ana 2 ana 3 1 na de oba onu a obeja kwan obekwa ne yantu upunu ne yantu mi punu esi de na wura de ewura fie me frɛ mi nana na obebia ma
wo fẹ́ nana no ababie se wo so na wo nana nim sa wo twempra kopim se asa maka chere se na meti abonten no boa sana ya be ka chere wo ka chere nana se wo ti abonten akopim 1 2 wo school ni na nana so ahwo se wo bi ade achi a wo bedware basit eba na wakate no me pa chi wo wodi ni bu ntwere na menyina hobi wodi ni bu ntwere na menyina hobi basit be careful for phone na on ye ni woni nkomo se woni mu se after we will breaking the virginity we ye no se na osan hu mema fofora wo na abeka de a kire yen woni wo bi ba enkonkoda wa bra na wo school ene ne nkoda o ma me de bet hook ebo ni tiri mu nyina na ma me mpere so obebe fie still wo de ne bai enti woni na wo wi a onkonko gina ba bi nka se enye me nko ana na bi rato kuro nim eni ti nyame dia you have to prove emanti amaba mu hye mo bone ade maba wa ho ye de omo yo mo de na mo so mo hye mo ho bone fa phone no na cheche wo se mu kire ye wo se wo ka che wo na se ento ana nsesa mo nche me mimi nsha se wo ka che wo na se school ni what ya bontia 2 am 3 am me ka che se meti abonti ala ma ka che se me ko madam fo ada wo na wa bo abre wa pa na poso debi o ya abre wa ba to onye poso eno no so timi sure se ko wadanfo koda ho kotna wadanfo ba na ba ema oba na tu otumi jawo se ko wadanfo koda ho na bra anajo 1 ahimrachi 1 am 2 am 3 am debi tambe ya otu bi fo kra ka che se mimbrefie na mpese beba na makwahye madamfo no wasa madamfo be na akwahye no wasa e fe na Akos basit wona na akwahye na sa Akos wona na akwahye Akos wala mekwahye na na mene na atena wasa na mina de koma bia na makwahye basit no ko ne ho na wo pe bibi dia ye care e na ofiri wa no akwahye Akos na makache bela la se mi ko madamfo Akos ha ti uko basit wono akwahye wa na upe bibia ye cover up no wakosra wadanfo nti una na ya so ho na akoye e woda me koye basit e ma me de hook ne bo otiri mu no free ho wanya wo ba ho no biem no wampamo wanya wi me ba wo me adan wo fa hene nti me ba okra na ma me fo bi titi abonte na wakacha bi se me koye na ma pamo me nti e bia me ba na ma me fo ni ntoa na me dwane akowura ho enti waso awade sabra no na ubetumi aware ama na eye debi nene na wo koda be man chen sanso ayedan wo school no utimi wie debi wudru se na wujaye SS2 ani JHS2 anasa SS2 die enti na wujaye menyem ne mi jaye enti class 6 na eko nyina kopem SS no still na one basit na twempena na mene na le wo woni na nyai debi wo bro ni nyina woni na woni na nyai debi okay Akoma 87.9 FM aha no waso aguso awutie no sanso na wo hwe bi ewo Onua TV na afa Urabi 1 TV yene fati oma na etwetwe nkomo no na wo kire so no de 14 years and wo ka be ma hweye wo ka ba sit be ma e de hweye be ma yi ene ne da ye pa ntina na ne gine ho ye pa wo na ne gine ho ya pamo na pamo akua Mako basit munyina mo yenkola ana mumienu nyina muhyiaye akora yi ka se wo kra no wanyini sinu yeni enti mo de mo nkola asem a mo ye no se wani hunu se emine a wote yi se wo ye bibi ana wo dwere ho a wonte ase ana ba no wo so wonji a 4 years ni ono tena 9 years akora no anya 3 years eko omo na ho omo dia wo ma mi so nim sa akora wo ba mu fie enti se wonti bibia se a we how bay ya fra wo sa
enti ada na wo pesa wo de saa de no edi ababa abawe mu ye mu stars ahodo nyina na obi gina ho bi mu bu ni nyina na ogina ho bi obi anka ho bi enti se bi kire wa adwene na wo nte wo ho ase a we enya simple bro be kire ye mu ababa we amene ni wo mako onka no kore mi hu wa wo ho because nkura na mo aba no mo nye akura wo hu se okoda pu mu na wo bi pie na wo je the number at once sa na wo ntumi anka na wo da bia wo so na wo osi wo no bi kire adwene kakra enti we ye de ba bia mu kire ye mu basit kire ye mu ma ye wo asam nani so ma ye wo ba bia de beto enya afa na awia ba be ka se ai enkrofo wo mo nka no kore na wo mo de asam wo be hye me na akora ne nka no kore basit fa call no basit fa call no enya sa ha ne ha de emu wa ye mpasem okay what's it Mama Akos, great job nyamisho what's it Maa Akos, I'm Florence from Asamanka say today dear you meet pa I meet papa panaka the say what's it Maa Akos, this girl is not serious, she's okay miss so what's it arrest the guy and no dear meti what's it pa Mama Akos enya pa and ya sam enti ebra wunyin say ye no why ne hu wu na hu ye se wanyin san wu na na ana hwan Akoma FM say 3 months no na me ko ka che basit se na me ko twa scan na mo ka che me aha wo se why ne hu sa wonyam maami bi na ka che me na se ona na we wonyam iti okasa no na me ko ka kire mi nana se ye nko maami bi o ti aso ha se onyima ohu ti na ye koe no ko hwe na o se menyi me ko 4 months nti ona ka se ni se enyini nti mami ndi agro nkoyi na me nana se mami nyi minjai na menwo iti na mi jana that day na me ko twa scan no mo maami book no nti me na me de koma na me se o menyam yes 3 months I make 4 months ti say ye ne den no ka se minyi ni nsan nungu se menye ngu a akola ne nye ne ba obekwa ka cha no mami se ni nsan ne nye ne dia na ni mami su di ne chi se o ka se ni nsan ne nye ne dia ono so di ne chi se ni nsan ne nye ne dia nti obekwa koye die ni me wa obekwa koye die ni afa de omsa se mami si so onye die ni bio ne ba no se nyam se obeba beje akola na koye die na mi se mum beje na m koye die ni suso a mum beje akola ni koye die ni o ka se ko yiguo no obo wona na mane me ka che me na se me di agro ye busa no no so wo se wa ankasa enti oma wusika se jiska we anko ble miska eni eduro na dan fo ka che se wo de mana wo de be kwa kwakira wo ma mi ti wa anfa eduro ni sika ni ampa ama wona na atena ena me ma me ketua iti ye me operation anka ye gi me 20 million akura me ba na eba wo de ne to na eba iti ye me operation ti anka mu gi me 20 million iti na mo si me na ni sika na mo gi na ndresi eduro kra mo de che me wo ma me we me ma me wo ada na nya no ma me na tie me ma me na adwenye papa me ma me na adwenye sa wo na adwene kam na adwene mo kam wo nua no mo yesen ye fo wo ne pani ana de bi be ma wo asana me be ma won ti wo na odi achi me na ketwa me enu edi wachi mo nyina mo firi ma me baako papa baako peni nku ana me ne mfiri papa baako na papa wen me papa oti aboabo wonim de ekwaso onim ukoka che na onhwa me nti yakoka che na okaja me se ono wonsuma me se me nkonyim nti anya ade a ono obehwe me ti wonyim no nyina be ma no hwe o da bi wan hwe me ma me keto ne mi na ahwe me sa akra no wanya sen onya 2 years oba na be ma oba wo no basit na busia mehwe no da bi o ma ahwe no krada basit wote he na mo so wote he oti sawaba na mo so wote he me meti aboabo number 2 okay wonti onim akra no wo se wonya 2 years wonim no da bi na dan fofo hu na no matwa me ba na asende ne pic ade bi ohu no nti ohu no ka che ohu na no wo hwe asede ne bibia yira o hwehwe ohu akola na sa na oye so so nti ohu ni bia no ka che me ade bi na dan fo bi hu no eji akola no friend video ko nti oji akola na friend video ko e na o hwe akola ni akola ni see fom na o see akola ni nya ne ba
ono enye ne ba me di akwohwe nti enya ade akola ne ye ne ba nti ni maame so ye ka cha ni maame se o da ji o nana no o so onje ne onje ne china nti ni maame kura hu mi a no yi ne ni kura se de oni me kura da na be ma be na wodi nkan de nyi se ne ko ma fa nkomo obia ono kwa nti papa bi ti omo no papa bi na me de me ba no call no wadware me ba nti me de ne call na papa na je ne number papa no kra me won number na o je ne number no friend no si o uni si me si na nyim nti ni se akola ne oba na se na o ka che papa ne se ni se ne dia but ono o ka che ne ma me se akola ne nya ne ba nti nya de o betimi asa akoka che ne ma me se akola ne ye ne ba nti o so se o be sa akoka che ne ma me se akola ne ye ne ba afero o sa ne na me ka che ma fo se ono de nya ne ba me dia akwohwe osako de ti girl bi girl ni be ka cha mi se ono onimo ba ba kwa fam ukwo university onimo ba me yo ba obe fam nti na girl ni ka sa chem na me friend na me si de o ye me no me mpe una wa won hwe oba o se ni na me ka cha man for se wo de ni se ni nya wo dia de akwohwe nti wo dia agro me ma ya chiwatu sana me ka chire nti na me ka cha sa na me friend no kra no wakati me kwa me number kwa me friend kwa wa block me number eno wako fa girl wo university girl no ko university girl no kwa wa yetatu ni na egu ne ho girl no wa wale kwa ejai wa wo baako girl na yetatu ni na egu ne ho wa ono kwa wo baako nti me pacho basit ye friend no na wakati ye call no me pacho mo fa no picture no to so bia na akora bi na afa ne phone no na ba ya no odibo game na ba ya no omi asokwan entibo de to so a ne nafufuo behu na ka kire no na kate onie basiti ni onie we ne nim kra be wale picture ubehu ne clear odi afa no maye nti wonie be ma no awo ne no awo no wonie wona da so no Obeba Facebook Live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM Ushebi ewo Onua TV and afe Rabi 1 TV Ushebi ewo TikTok enu nti bomode na share maye me pacho wo se wunim basitia wodaso yi a bona beti ne ka che ne se ye frɛ no nti wonyene phone mfra akora ne ho na oni yenkasa basit ene da so so crowd chiro ye say ye ne won tokwaso ye niska ase wa mo na ne won tokwa me ne won tokwaso miniska na ono wo ska pa mini oniska ni ma me ne wo ska on de mini ene na wuton suo de hwe no miniska no age o chinchim nsa na agya na asembe no ka kire wo agiska no o chinchim nsa no age wo sika wo suo sika ya wakoton no waje to waje ade chi na wo akwaji bi wo na ho na de ko school emotinko mejai school nko minya mina na nyi ska obehwe mti na mejai school nti na wo jai school ko no so jai school ono akọ oda so ko emotinko ni wiye ye kra ekọ university wono na yadan ewie ekọ university wako school awie emowutrinko onu wako school awie enne sese wakwa de university sese kura wo fie minim so mapa no mum ni dia bra bi ka cha me se ye ne di na wanu mu wi ana sese o hye den akohu so o hye bra de ne ka cha wo se ade bi o hye e ma o mu fie okura bebi a o mu tena nka ye ya hye wa hye e kwa hye ena papa do papa na owu o mu fie ono papa ni kasa na odidi papa na tem nti oye bibi kwa na ni mami di nechi bibi a obeye bia ni mami di nechi nti wi no na no ma wodi si wo so a na hu ye oyiri no first no no sese na ohye isi den na hu se first no onhye na school na woni made emowutrinko ale mine made makaranta nyina me kwa mo si mini made so me mbantem na ma ballet omo si woni made na wa na woni so woni made da bi ya malam ne ka chere me se mini made susu me ba makaranta me ballet but wo dia na woni so woni made da bi woni se woni made o madam na so woni made emowutrinko ani na mo homo nchoro so hwe ye chiro makaranta ye koye exams kwa ye chiro enti mo twa utwa sen because I me wan wase obi ni made no onim se onim ade
I just said madam na beka che so onum ade mitimi ba third ana second enti na woni made aden adwuma ben na da ache opeso ye me ka je bila la se me kan pese me ye pilot na me se me ja me pese me ye nurse ti na pilot na nesi wani so wo betwe alopre ani wa fa wiem ani ena wie na asenka unya nurse nso anka abeye se wo ye de en se me tifie mi to nso nsuo sela se pilot amaso nurse amaso nsu ton ena woso wagya school emotrinko mejai wagya ti se wo koton nsuo no a hwan na wo de wo ba ne gya no minana na de na gya no akoton nsuo usu ona esu no fati wo kakai se no so pese wo ye pilot wo kakai se no pese wo ye nurse Akoma FM yen kase nsuo ton ye adwuma ba sister si ye di nsuo ton beto ne de bank beto abayi bank gya nsuo ton ahokyere nti na aton nsuo ke nsuo ton yi wadwuma wo ko school to me di second wo to me di third wo no awie ne de JHS na muhia na mu mumie no obi a wo pieces wa wie wa ba JHS ba wie wa ko SHS akɔwia pass ko university and the wuton nsuo wanya certificate winimu certificate no Akoma FM tebi winim mensu wo certificate ne no ba no de wunya ye ewo entwere buo ne de afa wachi de wunya ye ewo dampa so ne pagya anan de wunya ye anofia ne nofumie mia no ye wo yo yiri no enie awia so gina ne nsuo ton okɔ university bema wo ma osika ukoton nsuo ba wo bro no wagye obi a wuko school ba no ukoton nsuo wunya sika na bema abro no wagye osi ade achi amekɔ Akoma FM ɛdeɛ paa na baseti ye ma we nei fati wo betumi de won sese so se me ne baseti twempena 9 years wei ɛna minyaye ɛde adea de minyaye na akola ye wunyaye ne akola no mbaba wa ba chinchim ye pa fefa ne masoso ye pa ja ye furu mu efiri ye chi akoso ye panchi na gu ho mementi wo be fa no wisu bi na we wo ko sese wo no wo kura wo se wanyi na wo no te kura no ko university we ya wo ko do wo ye dai Akoma FM wo de wo ye dai woni wo ba no ko wo no to amehwe ne da o hwe ne won face kapra kura ma da meboa ani sese dia na apeso onye ma wo omo hwe akola omo hwe akura no do nsu nkosko na wo ni wie ya no wa fa be ma foforo biem wo mpra tebi kasa na mente debi wo bua me yesi misha fati nya no kra entwamentro na me entwamentro 1111 ka no kra no woni ai basit eye wo sa wie ya no wa fa mpra foforo debi sese mini boy brebe na wo boy menini date na me date ono ko woni ni jai date no e na meka woni basit eye ne ho basa wo so won pe wie ye no one boy na obese opa open ya na sa na neti no oye hwan de bibema bepemina o beka je minim se sa na obe na okacha mi se de be onyem sa to mo kase o kase de be onyem sa na aye den na makase de bi mimpen no ko enti woni basit ja ye no won fa be ma bia biem me fa beba na menini toa na menini ase mini ye bibi na okwa oni mi ja on ba mi nchan bio enti ba woni basit eja ye no be ma sen dodo sen no wafa ba ko pe no ote hene on chire me ne ja wono chire me yanko ye nim eno ya wowo ye no wie ye no anasa bra na wonyem no chire me wu wie ye no ono ko hia no hendie na si ye your friend is saying sabe man your friend saying sabe mana mi
minim ni de minya no snap kyerɛ me ayi fati kyerɛ me kwan ya wo fa so hia saa be ma no oni ne tena di sense amugya de ande kyerɛ me snap no minima de kro ka kyerɛ me ni nyina mintie o oni me chat e was snap no je mi nam to aso nti ona oje mi number na me ne chat no se kasa na mente e no se minim e na oche mbebe a wote min call okra nti woni ne nai debi na nya na so hia be me hia be ma foforo be ma foforo la minya no onu minim bebe a onu de minya no na me ne neti onu oti aso ase onu oti aso ase ti onu na ne nyina woda so ne neti embo wutiri nko ani woda so nti ne nchen na wo free ba ye debi metimi na na nchen me na no na me free ba woni na twempena ani na so ka chere me se woni ba ma bia ne hobie pentra minini no ase sen onu so ye mbasa grow fine mojadro grow fine about tonic na me kan fo dia ma wo wonom grow fine wo bedidi grow fine dia meka se nhye senke fie bia no wonya bi ensi wo ena sika ho aye den na didie ho aye yi nkrofo wapom de ho sem nyina be ye yie ne nom grow fine na entumi emu a enhyehyew na fe ensiesie wo kama eba ne se ya wo bi hu se akwayi ana maami ase na nsen ne so tia na ne nyini mu nya fe adan woni di ana mesrewo ada ye nom grow fine na enhyehye ye siko onyo siko ya fa fine ye ne nam wo obi hu ye ne a wose maami de wo ska na so trokra nu betum wonya grow fine bemba no nombi na enyini yie oba no nombi unfichi krom wonya grow fine wona ne won say yetititi wonya grow fine woda na dwadwendwen ti wontumi na no wonya grow fine bema woda obeda yie pade beche na obody no ai just one refresh ho ankasa na odi ba be face eda no mesi eba kwale na ko ashtam rom smart ebo bo ase Freddy Mens apedan pure leaf chemical na eba shop so wo ubenya grow fine o kan she draggling grow fine last year ya award grow fine ye mojadro papa kwana kwajo di ente se be short for Dr. Grow Fine was 0244 596532 0244 na Emma wonsa enkabi Dr. Mafo Fertility Herbal Center ewie eho ena make for the ama wo baby a wo bia no enye barrier tutumrika mana moto wawade ban fie num Neso awo no about said ye fifre aba denche me odi ne die nti hyiase no bomodi ase wo be ko Dr. Mafo Fertility okwa doctor dia yi osi akwan bia no wo be ye firi ho enu nti oba ne ukuru ko be ma no yire nko wo kwa doctor ne be trans de mo fa fidie mo na fe wo hunu haw no a enu nti e ma wo na nyinsan no e ma no doctor be ye firi one tempa oba wo kwa enje obe hunu se twom banchi de gem una anyem no wo so ye person so ena wo na so akoda no wontumi enante wo ye ni no wudi bi so no di bi tua no di bi sa no na so onante de wuhia eye Dr. Mafo emfa woni baby a wo te ya awo ho aye den de ma wo brochi memo Ghana regions ni na wo mepache wo wodi bomodi anje fa doctor number yi na efre no oba no enfie afie mienu ko enfie miensa akoda nemu aye se bogom wontumi enante eye na ye so mia ne konkora ne ku no mepache enku no Dr. Mafo ho bebo aya koda na dro mani pomu aya den na wotumi anante waye bi pen tie nim se otumi ayo pa Dr. Wato so esreso atie bisa ba se wo ben presby school no awo na wo pe oba no na wo pe so nante a for 0244 411099 0244 411099 0244 411099 eye OPK has free OPK charger or has free papa yes enyum ena wutie anapo krasan komobi ena wobo na wode wade ahye wasumu a ni na eba clear charger we so de wode charge ade asese ya no na wo phone na ayefu eyefu so a echepa ansa na ubekolo a eno so wako eye kama na ne bo so de da form multi charger port eye 3-in-1 cables no enyina eho eden quality cables ankasa enu nti wunya OPK hands free ena fe ne charger at 0242 497133 0242 41
0242 497133 0242 497133 na ene no eni enkomo se make say onua tv etwa won ho abasisi a na wa winim yakọ na yakọ akwaje health alert enkrato health alert and the won't feed the papa any enro papa a doctor for kunini any nintini ya womutu yade ase Bema, if you say we found rocker for shall see it to say you will bet na see ho what kind and no any o share me na mko school edum presby no no so no Oxford and o share me pu ti o share me pu no pem no ka say man pa cho me pe nti o ka say pem na me so me si yo ma nti o pem na me buy na dade na mi hu no nti o pem na mi hu ni bio nti na mbe hu no say me kai na me si debi ro say enye no me share wo na me si no ka cha me say no tie ya me mbla na me buy na me ni Saturday tie na me buy ada me buy no onu ti me buy na ni mam na ona ni mam di ade bo mitrim o se me nko ni bani ni wo nti na me koye na ade che na me koye na me sa buy ro sha na me se o mam di ade abo mitrim nti na o ka che na mam se ade nti na ode ade bo mitrim ona ni mam ni oni ni mam kasaye basa nti na echire me sa me ni de jai na sa be pa ma cho se o me ni ne nsantina na me ni ne nsantina ya no ya me yaka de na me si de o ya mempe nti na me busa se umpe me bioma ka kire me wa anka nchem na one me ntokwa ro bo me na me sa ka kire se umpe me bioma o de ka kire wa anka nchem na echire no sa be pa ma cho se me ni ne nsantina me ni ne nsantina nti me ni ne nsantina na mbenye me okwo school obaye 3 months na menyem 3 months na me ka kire so o menyem 3 months nti they say ye ne den no si minyi ni nsen nu Akoma sama nyini nsen ne ngua onji ni nsen no akula ni nye ne ba na me ka kire nse minyi ngu nchina eje na ka kire ne ma me se onu ni de ni nsen ne nye ne dia me dia kwhye abla susu ma fa nkwhye obi a me ne nko anete enti mayehwe wushia no wan pu wushia no pu ehini fa pu university pu ukoye de wo pu ho ne ekodware mi ni mi namfofo na no so ne namfofo ne ba o wo namfofo wo mu school mu na bro no a wote so namfofo mu Akoma ko school na no ko school na school na wo jina say JHS na SHS na mi jina class 6 Dabi motinko ubutinko wa mo mutin radio besi da hu class 6 na wujina na why not here mesi motinko ma me mesi me nem na nete wono na nete osa botinko bi ha ya kasa ya jeso yo oze ubutinko ade uti radio no wo hu nia waka Akoma FM wono na nete ani na wanya fi sense abeno na menya 14 years na ujina sign class 6 na ujina class 6 ena wona wona fufu kopu ye kopu wala mishalo anopa wia tambe na mkopu no ewia na sada man ko school ye ko school that day ni e makwan nti e makwan na mishalo ono no friend me it was friend no ka say
ɔde ne number ma me na me si yo ma te na ɔbobɔ ne number ma me Akoma FM na wo use phone sabra na me use for stab na me use for na simu ni nti one number one phone na wo gi ne number no one phone na wo de friend no me na phone wo na phone nti na wo na nim say be ma ne friend say basit basit yo nti na wo na nim say wo ne basit twempra debi nti breben ena na ukọ ni fie cheche mu kire yen ukọ wa no pa wi anwumre ukọ school anajo no wi ahokota ben ena na ukọ basit fie me ko makaranta pon mitimi ko mu fie ebia be 12 ye po makaranta na mako mu fie nti that day bibi ko ye na ni mami ene na ho no nti me ko ye na ni mami ho na se me to na me yesi na ni mami de bed na wote hene ne de mo na mayesi nti ena ni mami de bed unku no na de ball miti ena miti pa ena ni mami pa ma chose me ko fie oni wo twaso nti o ka se me ko fie ro iti wala boy le ba ro ka che ni mami se ade ro ka che se o ge bia ba nsumi de ade aboni trim nti o ka sa ela oni ni mami ntokwa oni ni mami ku nti oni ni mami ku ye na ela yesi wa bo ni mami twaso en ka twaso na menko nti obo de ba na me ba no ka che mi se se ni se amu sam twumade na no asogu so awutie no fati kanokra bi a kire me pagya mu fati wunyinse ye no mema dodo sen na ade nyinse no koma awo mo ma fa nkomo bia ono nko a wogidi ye frem na nokra busa na obeka mema dodo sen na wo date wo mo ono nko a na mi date Akoma FM fati kanokra kire me because didn't me say kanokra kire me ne say me bisa wo say after basit woni no date wie ye obe show wo wie awowo ye wafa be ma ka chem se dabi me pushi wa sa obe ka chem se wo hia ba ko wo Snapchat ena anu atwam na wasan be hia ba ko biem but wo mu nyina no wo mu ye wa yakayaka de me say brana wo date basit no wan na wo san date ni biem ono nko a na mi date obia wogidi wo si basit ba me friend say Ajia megishiri. Akoma FM Ajia megishiri. Okay, Ajia ewa hefa. Alaba. Oton de en. Oton abaya ni mayafi ni ntade different. Wo se Ajia ne nsam wo bi kakra bebo yo. Enti ennei wakasa obeye ne nana DNA. Wo betumi a provide akora ne se enye ne DNA because woni me say. Me kaja mo se mo be ye DNA mo beji akora no koye. Unsrechiri Debi. Okay. Asa ho be sorry no. Wo emaya no mu ko school no a. Wo mo so hyehyehye mema dem no wo mo dida pool mu ni e fa bi wo pool mu first na pool fa nipa. E say pool fa nipa because de bu ko hye mu amoyo no enye tu o mo fo. Emaya no mu ko school no mo twempra no dia na aka kire wo. O mu njai enye. Dia nti na enye. Yensa muko ya na ne pakro ne benyoma obeka se enye ne dia beka se enye ne dia ahu na se obesa ko school bi ma na obeto minya dia mesa ko minya dia mesa ko se wana behwe wo beton sia atwaso ahaya Akoma 87.9 FM mame enkenkan messages kakra yi ma wona nti o se Maa Akos Fati is lying. I actually know her with different guys. And she didn't even complete junior high school. And she's a thug. You can ask her for her certificate. I'm anonymous because the girl is dangerous. Obi message, no. I'll say the girl is not serious in life. Okay. Please, we know boss it here. He is here. What will be in chain? I'm also one fat. Maa Akos, Dorothy Mensah is my name. Please, I'm watching you live from Mami Aso. Epacho. Your first can story in Twaso. Na ye be hwehwe no said ye tie bia anya ne de onye. But obi so ye dangerous pa o. Hey, won wo sa o. Fati.
Wobisi wonwo. Fati obisi wonwo. Kra. Yesu eni so ahye papa. Yase gangi nyina wu obi. Omoboa. Madam, good afternoon. The guy is too wicked. Let the police arrest him. This is from Fresh K Nyamisho. My name is Digrat from Konongo. Maa Akos, today dear, you have face. So I'm Dixon from Achumachi. Maa Akos. This case is very sad. Please, Maa Akos, help her. Okay, Mate, and your mom woman, I'm one way. It's the same as my baby. Maa Akos, I'm praying from Pokuasi. Do you think this girl is saying the truth? Okay, may that say. Maa Akos, I love you too much. Okay, Equia to Park is my name from Bechele. This results in its lack of poor parental care. Maa Akos, I'm Stephen Champon from Seshi Bekwai. There is play with you. Papa, bro, for me, just here. And here may be Ephraim. Fashion Mame. Maa Akos, good afternoon. I'm Stella talking from Takranzi. The guy should be arrested. Okay, and also the no. Mame, second story. Akwaba. Mame, memoir. Yeah, no. What do you? But your friend me vida over to me a friend me a Sibi so. Me to me after was Sibi. A Sibi free him by. Me patcho me free sawa by the crew na by. Okay. Every day about Akoma ko. No beja for. Asam hamnam de badam. And one yet here. Me patcho me Mame, a young woman was when Yandia wouldn't. Me patcho me be a chum na me wodi cham so. Ana me shia me no mind bi shia. Na wode person eto manim. Mpokura na menjintum na papa penyin bi na wo ho no mu bi. De papa no eka bi se o oba de wonko awote a enye fe. Nti bla no so woye. Nti wona na ntena. Te me jitu mu mama na ntena. Na asetena no mu ana. Me fa no sa asase no na kama kakra. Nti wo kwa adwuma wana na danfofo se bia ye bibi kakra si ye ho na me ba ma diskan be ma wo baba no Akoma FM. Anteja wo hwa na ofre me na wo ka kire me se wo pe wani ha 1 million. Me pacho ye mami menim se wadidi na aburu so se nani aha papa because aka say na nani twa so woda but when you ha wa mama da ti me pacho mama vem na me nso ni abre ante oje 1 million emu sikajije nkakra sana obaka so wotu kwan nti wotu kwan no okoye na wose wanu wakodu teki na yachi wo matum Akoma se ya memfrefre no se ne ya na ni beka na ya na raho nti ma ko me kodi me pa neja me di bia to credit na ma frɛ no wo ma na so obesan aba Ghana na baby o ne bra na ode na ekɔ no wan koduru ho nti yemre ni sika te me kura na me fa ne se me pesika ni bia ma na danfo fo ne se wo boa ma me ha me ho na ne nua na ode na ekɔ no a wa nuru no wono wontimi mma ni sika ma ne nsa na chimma na ya ye wo Ghana na wo se pesika e de ma no nti obaje wo ho siu nti metu me da Akoma FM. nti obaye no ana waso wanya adwuma bi wo takwa yeso wo mbehwe adwuma bi nti me ma no sika na won kohwe adwuma no na wogie 1.5 no okwo nti obaye no wanya adwuma na mbusa na se na adwuma na akosi se na so nipa no so obefre no nti wo ma na wo se wo no boy bi na ye ne na tefie ba ko ye fre no koku wono o ma akoye adwuma na ma na ye fre no kubi nsadien wo wa abuchiri na waso obeti wonyantua wo mka nti boys ne ha no nti mebusa ko kunu kura ka kire me se wontua wo mka Akoma FM. ma me 2 million na me mfa ma wo na papa ne tua me ka me de ba ma nti ya wa ma na mebusa no se papa ne so wo kwa abuchiri na wo dura o diska ne ba sen na wo yi media ma me na me see you eno nkoda waso wo kwa akra na adwuma sam no enkoyi nti membusa me bra so wonim obi a wonim foma na obaboa no wo na adwuma no mu a ni makubo me bra ma na me bra se sa no man de on de wonyinni
na sɛ obebusa na danfo bi nti obusa alaji no na ɔsɛ obetimi ayɛ ama na obɛyɛ samina bi ama na 2 million te me frɛ ne ka kyɛ na ɔsɛ Akoma FM na ɔba ɔde ba ma me ma ko enu nkɔda wan fa ama me ɛti mi firi hɔ no mo na hɔ no mo setena ne nkoyi ɛna me kɔ me bra hɔ sawaba nti me firi sawaba na ma ba dwom na ma ba di me pa ɔtimi frɛ me ɛna kɔm de me se na ma foka kosi epo run about na ma to aduane ama na di na wasa gi 20 series hye no ho na ma foka kosi sawaba junction na ma safura kɔ sawaba ti o ma na me se me bre nti mintimi nya dan mintimi nsan firi kurom mu mesi hɔ bio nti ɔno firi hɔ no ma no abesi edi kurom na me ma firi kurom na ma si hɔ Akoma FM bi hɔ no wagi 50 series 40 series na me kɔ ti mo wa na me pay me sika kakra na me se me pese me han dan to wase ne ba abi yare nti akwala no pese wode ne kɔ hospital na akwala ne yare wase emu oden ne yam osaden ti na me sika bia nim ho na wase me momoden a na me kɔ bank na me kɔ na me osika kakra da ho na me kɔ yi 2 million na me de bre no ana wɔkɔɔ nti me diska na me de ma na so wonye nkɔ han dan ma me na me kura me penatafo na wase ne wo na oba han no sawaba di kurom ho na ho na dan fofo wa na ni beka na me see you na obaje dan na ja Akoma FM wo ma na o ka kire me se wo sere me a se me koye na ohun ye wo se de mi ntimi nche na me to me susu kakra wo susu na wo to no bo maden na boa me bi na memfa empel wo se na ni nua ba ko ne sister ye frɛ na adwo wo ka so a wo ne papa to ka bi ma no na ye private na ono adwo akasa na ɔse wɔn ba fa car no na wɔn ba penti ne taxi na wɔn fa nyɛ adwuma nti wɔka kyerɛ me na me so miniska bia ho na ɔse wo sika na wo toto kakra wobɛtumi ayi aboa me na makɔfa car na aba na ma penti ne taxi Akoma FM ame de ayɛ adwuma nti sɛ wo nkwa na wobɔ akɔhoma light bill me na metua water bill aduane a obɛdi nyina me a na mebɔ ɛka ne nyina nti sɛ ɔkɔfa car na ba na ɔde bɛyɛ adwuma kama obenya bia eden support me na me see you nti na me to susu bi na me kwaje ye no nsamo de 5 million na me de bre no na ode kɔ ye na wɔkɔfa aka ne bae to ode ka ne bae na ɔno boy papa bi ye frɛ no kodwo mensa ɔmo kɔfa aka ne bae na ɔba na ɔmo sɛ ɔmo de ka na aba na me see you fine anti o ma na ka yo mama kɔfa ka na ba si hɔ aka sɛ ye bɛkɔ akɔ pentine taxi na ye ho no ma nti sɛ ya bɛsi hɔ yi na mintimi nya ho hwɛ mi so mi ni sika bia yi ya bɛyɛ ne dan na me sɛ a wo so kɔfa aba yɛ wɔse mi ni sika bia nti wo so boa na yɛtimi yɛ na asi kwan so a na sika no ya paama ka na yɛ adwuma na ma sika na me si yo me kwa na me nyintum na wɔtete me na sika yi da hɔ enwo mawo asusufoɔ na ɔmodi ho faso kwa ne ade mo ha me saa na because yi sika no 20 million me ma boy no kwaw yi sika no ba mbrɛ me 20 million ɛna wo se me fanto na wo bɛfra adwo na wo de enkrata na aba nti na adwo no papa wi na ekɔ yi na mbusa adwo sɛ wo braje 5 million so wo bɛfa kaa no wonim ho bibi na wo se a waka kyerɛ na me see you nti ye frɛ yi na ye ba ye no na wo se adwo no fa kaa no krata mra na o mo nkɔ alanse no die nti adwo no de krata no bae nti 20 million no oji ya wo de koye lances se ka no mba penti ne taxi o mo ba bebi amoa mo mba tenetene ne yi nyina ko fele patroni ade nyina ana oji iska no na wo de yes ano na adwo no so de pipes ne bae na wo yes ano ma ne nyina to ye na wo se da die bi akada die bi na da die bi ase ne ade na me na me wo iska bi na me se bo ya frɛ ne se stadium ha na bank bi wo hono na boy na diska no kwa na America no wo diska no tum ntimi ka che kwa no se me je 10 million no se me mra stadium ho na me maje ntimi ni mienu na ba stadium ho no na e beje 10 million ma yimu 1 cedi na papa e je 10 million na ba wo de koye na wo se wo de akoye kai ni yi mako kai wo se ebeye adwuma wo so wanya container bi as container kituwa bi o mo amoye mobile money bi container kituwa bi na sister bi so na ode aban ka no dwane ni container wo so wa hu container wo pese wo je na ya me ya anwo mu no koko na so me kodwo me ba na dwo
maya da timi akoye adwuma wo mu na so wogi a nkwala no ye makwan na omo ba o mbetimi ade mbetimi aye aduane na nwomo na omo de akosisi na msiyo na okache man te man no wo ye adwuma wo de tua saa bank no eka no ena enu ko se 8 million 9 million me kwa na menim ho sika no dudu ena enu ko si ena me akwala no ba na wo ye kokko ni ade kosisi ho kakra sa na man na de ka na si ho ena boy bi e na dada no no so be fa ka no de ye adwuma to de ye adwuma me di sika no to na ye 6 million to obusa na me sika no adu 6 million ena wo se me fa mawo na afie wura no danka ye dan na so to wo ji atua na msuo na me dan ma na wo de ma afie wura ayi boy na afa ka na anya adwuma bi na mbusa na se adan no so de awukunu na mabonten a wo kaka no nti me nkaka na bi na me so wase me de ahan dan na me so de ahan dan se yenso ye de ahan dan nti enha adwen faye wase de bi menye na oja ka na si ho ma ko nyamenim no kura ni ka na anye driver ni papa Akoma FM adwuma ti se bia na papa ne de ya odi tua kana na se boy ne de ye no na odi ma papa bi mu na nyisa na yi na ne nua ba ne de nkrata na ba ye no sa abosom no ma nchima bi na kese na menyam papa yi wo ma mesika se je ko maternity anade obedi mebusa osika o se ka no ya de sika brawo sika bia nso ne sika bi obetimi di bia ye aduane mebusa maternity sika o so obetimi di bia ko ene de me de beto no ma ya chiro ma no se me mfa nko wunyina light bill o se no amemfantua water bill o se memfantua na ye esese no 36 ena papa no kura ka no me ba wo ye nteme wo ye ka no anya adwuma kura me ye me operation busumi mienu ye me operation de obeyi me busumi mienu ye yi me ba ye papa ya yi wan sidi ankasa bi ye yi oba ba fi gina oba ba akoma didi me wadansofo ma me amene ne tifi on na de ne nsaba akoma me fantini no wa wo fufu kakra na ote kakra bre mama timi tina ho sua da ko na oba na o se na de na wusu ugu manim ase na me se ekom de me oba operation ekom de me wase encourage mpanimfo so nyasa ketwa na busum mienu pepepe ana ono kwa amere ba ko wawo ya ye na operation nso so wode ne ba na pie wo ye adwum na me se abi ono wo store me so pa na me so na me ya dan de operation ni akola ketwa we obetimi a hye chire ente maame no ka me kana asami na me dis akola ni ja no busum mienu ba ni me operation na makokuro makoso pa wo pa ma be pibiye o so de pa wo pa na me de ntoma kwachini me ba adwom na wo de yi prae wonim ye ntafo ma yi dwom na wa pra na wagege wa sa atam wagege 2 cedi 5 cedi 1 cedi boabo anu a yeska sa na me ye kakra ka ntem banyin sai na me nyama me yare pa ante banyin sai ye no me de ma wo bi nti nipa ne ya na awche okogege a no wa ma me kakra wo hu tie no na me de boa me ho kakra sa enti ayi ako umma mako manya me hwe me wo ye wo nya me hwe abia akwa ayi wo so bato badin fanta koko tuwai ketuwa bi ana woto apata woto apata si kwata ana obatena se woto akwala ne din na wo frɛ papa mfantini na meka wo ne kunu tanse na wo so na dan fa buka na wo so woto no badin ayo so okuro mu sa na yeto badin dia manka o yedi ni o yemfantini o frisenya briku amsiyo mankasa enaja me ya kakra kranti ka na sɛ ye si ho ɛna papa ba ko tifie ye frɛ ne bibi wɔte awoso asisi a ne yiri ye frɛ ne matadi so mu tie me a ɛna wo ka sɛ no sɛ menka nkyɛ papa no na sɛ wo sika wɔn kɔyɛ ka ne yie na ka ne nya adwuma na wɔn tete ne sika na wi ya fa ya de na msiyo na mbɔ papa na amane na papa ne siyo papa ndi ne sika ye na ɔde ka ne ma no wɔfa ase na wɔfa ase no de ka ne ye jo da wɔ sika papa ne de ne sika ye da na ka ne sɛ ye ana wa wo se ye ne ka yi bibi wo mo am sa me de menimo nti ka yi si ho ana boy no wo ba no wo ha me ma na wo sika kakra ma me nkoto dade na me nya sese saa ma ko o ba ma bra ko pe kakra me bedie kafa die me tam sika yi 2 million boy ho wo so akoto dade yi wo ba ka ya sei wo kwan
me se dane me sun papa na ma tere no woye me dance ni na ma tere se jasu na nyame beye na me se ma nyame san ye san bi nyame wa ya wie ma ko bra nya kakra medie nyame ama me bi hwede enkwase ade amede aye minni ka prede me de beto samena kura dwala akora no ko bi nni ho exactly na be ma no ne neti ana na me no wo ho na wo yire nyame nim no kro na wo yire na wo yire nto gya wo kwa no waba enaja nkakra akra na me frɛ wo bo wa ma na wo se ana me niska adenti na me de ama na me se waba ha me saa no waje akọ nti wo ba na wo se bebi aka ne si no ensi yie nti me wo sika me mpesika na yankofa ka na mfiri ho na nkrofo ba kwa akotutu ho no ma na ma me na me ka se me di dwuma na ma wo ya no wa bra me 50 series 40 series no me sa dane sa 50 series na me de ma wo na okofa ka na firi ho eja metim baby wa be se boy no waje no 1 million se wa amfa ama no boy ne ba na mekun ma hyew no ba mekun ma ba hyew no ba boy the man 2 million so de kwata ba de so waje boy no 1 million wa amfa ama no na boy no so wi ni wo ba mekun na ma ba hyew no ba na ma tere ne ka che o se papa yi tuabo abrantie yi sika ma no wo ba na wo yire no wo ba didi na antem na wokọ wo ba na wo ba didi na antem na wokọ ade na wo se me kura wo humi abonte kura wodi matem ena wo se wodi watem de ne fa sika ma na asamo fa na asamo nko wo su yo wan fa boy yi sika ya ma no but na wonim se be ma wo kodi na chie no na owoyere mfiti ase ne de na menim so obi na di ne wa dance chie won pa kro wan kan cho so owoyere mfiti ase ne wanka na abu se mene no trase ye bibi wie na nipa no ka kire me so owoyere sabre na wanyi onye dabi na menyin sen ade na hu se owoyere na wunya nyinsa no wantwe ho me se mbetwe me ho papa yi se da di enti no se watata me saa watata no se se me fa ha wonie me wodem a wonie report no ma police se wape wampe no what is so wayere otata aden one report no mako anaden one ma wani anya di anka nche se papa me na me de me ho wo se me pe wan kan chem so wayere se me hu so wayere me pe eni machi bi ntisa meni mo yere me kwa kobo na made adan wa mo ani ambre anka we yan kire no eno na hawo no abada me so sesi a me yusu nani na wo pen da dan tu nso wo yire nyina akra na nye wasem ese wo na owayere wo hu wo no okwochi han dan ma ana wo ankasa wo dem be bia na me han na me tim no na ye mia na me han ya Akoma enti wanfa wankọ ni fie da bat no basalome wo fie na no oba no oba wantumi anka ncho se mepe wuntime ko han dan foforo mpo e dia ma on matumi abehia wom dabi enti wo dem wa no odon da ya akopim so onyi se ko wo se a me mompa ye man na wonya contract nye na wonya contract oba han dan no wonya contract oba han dan no wo ye de an wo ye adwuma ban wo si dan wo ye Messi wo si dan wo ye Messi to timi je contract ne ade ade ante me mompa ye man no na no hwe wo yie me fa na se menene hia ye hwe bia ni ho no mo sa menene hia se bia me fa na se hwe papa se bia be ma kan 1 million se je sa tam ne de me hu bi how many years ni menene 13 years ni 13 years 13 years moda so te na mojai asa se asami abaye de na kese atepraka ne yire hunu se ne yire hu ya ne yire nimme so me nim no ono fazi ohun se woni ni kuro twempena wa meka hwe ono wanyiyi ono manyiyi maame bi na wo ho ma ohema bi na odekọ ohema na ka kye me se wo se nya ohema no kura na kan ohema no kura ka se ono ntimi obi na ka kye me se wo te se ono ohema na ka na wo se obebo medua na papa ni ho nte papa ne ba na me se papa yi mesrew mate se wo yire se obebo medua nte mama nchen biem e na wo se wontimi mo medua na wono na oyo obi kunu ana ono obeje no na oyo obi kunu na ono abeje na adentina obetimi abo obi dua no oyo obi kunu ni se ono na oyo obi kunu na ono na oware ena asa wo ba na beje ni firi sa wo ba na nsem ntu wo ba no kwaji be ma no e friend say e friend Joe efri oba afoforo nsem ti se won so beje na firi ono nsem adi nti na wo se nti no ota aka sa asam no
meme timi ka se won kwatena na yere ho wo se ana na mempe trouble wo se ana ono na oye obi kunu na ono obaaye wo se sister bi na ye fra na Akos wo se na ono na master ye adwuma na na master na pamo no nti Akos no na je ne tena kumase kuro yi mu nti na ono obaa na tifie na obaa na fa na chi na obaa na papa esiesie ekire no na obaa na sa ye sa biem na papa na se obegu aware no na ono nso so ono obaa bi nso awo nti ono woko yi ya friends kuro ya omukwa omuwuwi woko sa kuro nso obaa ye no wa hu obaa no nti wo hu obaa no na ona na osan friend no na sa tena ye okay nti Akos no sa ba na nti ono no wose die nti no obepe wose die na ne yire nyama no nti a like opa ba afofra ma na boa no eno de ma mbusa ne se wa ye wo dan wose ono de wo ware opese wo ware ka ho o ware ka ho be ma ye ka sai wo mo ware ka mo yire ho no dwete ewo mboto wo mo twiatwe woni kapre nso o se ko ware fofra de aka ne yire ho no wa misa no me fa ne se me ne na makoye obi a Akoma wo de na no efafa me ho saa na mahu no wo hu ye saa na mahu no so no de na no fa ho keke na no wo de afafa me ho saa bapem saa bre ya me de te eti woni ne tira ye patet ni yesika kase a jo etumi yi ma wo ye dan wo ma me sika kase te se bi o kan 5 million de ama wo ba sa gidi eya wo tumi ma wo sen bi ni ho e bi a wo ama me aboro so a 1,500,000 50 cedis no krampo nya se bi a wo de ba ma e be etumi di besen chese mentimi chire se krampo 1 million 1 million me ka ho asem kura ache bi o ba ma wa 50 cedis 20 cedis dabi ba cha me fa sa akwala kura ba yente me kura etimi di be so busumi nan busumi num na o de 20 cedis di aba abi ho a 50 cedis na o de aba me kwa ka so ala side chicken be asamo ma ko side chicken for yi dia we side chicken na chese me de me kwa de ka na me ko boy o ka pa na me ko boy wo bom pranche mu ka abom pranche ai kwanya de me de me kwa amane na me ko so ai amane na akoso ai akoso amane afise sesei ayi wo ba ma bra bom ma me se di se me fa na se ka yi sika yi waje wo ti me bia na no se me mo ne dua Akoma me mo dua sesei enu o me ka so ja na obewu no me ba ho aha ya Akoma 87.9 FM be ma o ka je se me nya wo te sade me bi ye ma no me wu jan me me wu kodwo to ene wo me jan yo ya bona daka ana ya pasa si ekosie no wo so me nia be ma kwabna ma ko meje so na pom ti se ya me adu na so na me ato me ho ye de twede ampo nyankopon ase ja ya ti ase de ya wa hoden ekwa yie mum so komrante ahena yie no yanko do fo ye ni twa nteja ebi ase aro adawo ma na mamba kumase o Akoma FM ene wo sema de ni di twa to Akoma no na me fa na crazy ya fa mu de ene yesu kra ja hem o ba ne dey ti ebe no asante fo hwe ni musu ya na de aduane bi ase table na se ho na o hwe bi no won ba be di gan hwa me ye medwa me we dey obedi ya ene wani ma dey obedi pa so kakra obedi pa kakra nti yanko Dawood Eba Hospital Dawood 360 capsules yes mako ene yenchia yetiefo ne ahwefo na mako ene no de pese ka che tiefo nyina ne se so wo obi a wo tatie ye pa wo obi a wo tahwe ye pa na se bi a wadwen ye won tanta e wo Dawood ointment ene Dawood 360 capsules ho a me so wene si wadwene pi ne pabi na next week ye ba wankasa na obefra di adanse e se mako adanse asese eba obitimi frɛ ɔse makonya kwankwanhia ya yame operation no achi no te se mintimi nyame ho hwe na mumu no abra mensaka Dawood ointment na mede srasras no nyame adom ni nyina firi ho amasese saa yawo na mete no enya de se metibium na asidanka twede amponyankopɔ se kama nhia Dawood ointment ya enkanye se ebia menimo kase eba sa na etwa na ani age na ede asede ma twede amponyankopɔ sanse mako eye kwaye bentu a twede amponyankopɔ na nkasa aye anwa ma Dawood Scientific Herbal Hospital
empanimfo adwen ene nyansa ane ebuwa kwa ebrentu ni mu yakopɛ haban yakopɛ nubina yakopɛ enhoma ne de niema kakraka ho e de aye Dawood ointment ana afa Dawood 3 stick capsules ti Maa Akos enya te aduro ni bi na osie bi a honam ye oya osie bi a oba bi eye oya ne de sra so ana osisi ye oya na so wo memene 3 stick capsules ni bi a asedanka twede amponyanko pese Maa Akos wankasa na obefre ne wadi adanse ampa iti ne de meka che tiefo ne se wa hwe ya che watie ya che what Dawood ointment en ka che papa 360 capsules what en ka che yes no ko ne ko pebito na wotwe se ne wo de number ya me de betu dwei number ye wo TV so Maa Akos na ma me abrewa bi frɛ me ka se bi kyerɛ me ma me hu dwiri me o se me ba de bia mo ba na mo bobo number na me ya me ntimi nya o na wo se o tifa it was say dako osatie me another station bi na wo se ha de me ba me nka sa asem no it was me nka na bia na obi su problem no kwasem o se de me kan ne say so de nefo mfa say Maa Akos Ghana has say obi a Yusufo se bi mpredua so obi a se be oni mu kyerɛ ko Yusufo na ja WhatsApp no batum na wase ho do mi aso de aye recording enti wo se me kasa sa na me kasa se untimi ntwa number ni mpo a wo de record never hear the etuo echenu wato bo ase aye de amobi atwa ba no afre eno pepepe no oyeye ana otimi de de enya number no efre ko pay Dawood ointment ene Dawood 3 stick capsules ya ni sisi atra no so acha enko abrewa poso sese wato pema ye de ato achene ama sese otimi tini mu Maa Akos Dawood ointment ene Dawood 360 capsules e bo adwuma gidigidi Maa Akos papa bi frɛ me na no o frɛ o say Dawood fo mpanifo nie ana me say ai o say nyame bo hyira mu na se de enkrofo esi eka Dawood ho asem no o so e na onim say bi a ye ni ebi mu na hyehye ho ana emo ye de eka sa dance no ye nya bi da dance kru ye di ye nya bi da na obi a Maa Akos ye kasa wie ewo Akoma FM ha se wie a Maa Akos etimi tena ha se almost 3 hours ni enko ni epeke course nko ni epeke sa adanse nko eti ye fayin fa kwa kosi fa de akodi adanse kuro mu debi enti pe Dawood ointment pe Dawood 3 stick capsules ejuma be na wo ye driver ni wo ye mason ni wo ye carpenter ni ejuma bia wo ye bia na Maa Akos ba do fi otumi se afedi ma bre ade che kra me yende na metiwa kwa adwuma o dwene ho wa hwe so ye yiwadi e pa to penso ni fo dware u dware hwia u benya obi a ma ni fa bi srasra wa nya obi a wa fa bi srasra u hwia 360 capsules de to paye na wa mene enu aro no unu obi e ni asem koda ade ba che no enhihye so bebre no agaga se ana ahyehye me ntumi nda eda maami bi frɛ o si me ba anka me ye di adoni hihye achi aka se enya de papa mam se ye den o se de ointment ye dim se hihye enti bi ko to bia me de saye man te hihye bia enti me de me ye nam tu konkuru tu hwe mam se enya ointment ye de bi ma ko de hihye ne de e chemical ana ye de efra na mo nya no chemicals na ye de eye adwuma no eye nkohini ni homa ne enusi na ya kafra na ya chimu de niema bia ye de afra na ye adwuma Fred Dr. Dawood Fred Dawood Scientific Herbal Hospital I was 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 makai ma amena 70 ma mbone kakra okay
We can see our Makai Mamma, so what we can tell do. This one number is 0244 88 64 37 0244 88 64 37. What could you say? I'm Bishop. I'm Bishop. I'm Share. Who are you? Papa Bio Central Market. Offer name. Sebi oye isrimni. No say ono no emona eba no enu bi no ye de oyi na ba ku bi obeyi bia no ana ye hwe ho de edutwa naka na sese no ne sisi aye ne ya matese ontimi so adodo ana dodo na wo yenso na osika ye de edoso na ontimi nye ebe de no wanya sika nya bi ewe bia so na fide da Akoma FM aha no tie titulu program yi etu tie ada me bam de me kasa ontie no se o hwese de wusi kasa de se de wusi di edodo mu adanse a edupa no ana o se da bi obekọ no akọ pe bia ye de ato mako o se otimi so bags na ma edu anyum okodu fi a wonte bre isika doso na eso de bro say ene mo boy den say your tam two bars because say no adwuma a wo ye no aye extra ana ade ba ko e man sa ye wanwan say say no say anwuma dura na so okwa akoda onte bre eti ade chi a eno so say ko ye adwuma eno so sika na ye de e basa ye Dawood 360 cap ana Dawood ointment mako Dawood menti driver nia utna se che teacher nia ugina ho wo sa atena ho banka adwuma bia wo ye bia mako de so obi dada egumbo se yina ta ho pay wasam wa na sa kwasi bodi ma ontade won na ye entade kwasi bodi na ye ta ho pay ataka na fire enti pedal 3 capsules mako unim maame abrewa bi etie ye na menam stadium Akoma himfi anim honom ana o se me ba na no asem hu TV so na me se o se na wo ka duro bi hu asem na me se Dawood ointment o se ma pedie me nya bi me so wo bi a pedie onni bi mponso a me so ko to bi ma me because the amanfo di adanse no eye me wanwa nyame asedanka nyame se me hwe ayi me ka akoto ayi mu ne bi dem na me se abrewa je mako ni me se otimi frɛ me dama sesa nya mi hira wo saa na afɛ dem se o hira me saa la me se me opanyini na nkasa de ne hira de e se wo je bese bebre mako frɛ 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 eye Dawood ointment and afi Dawood 360 capsules mako menka se ebia yesi atena no ewo sehwe asanwe sunti unya bi ubenya bi obabia esense ya tena ne nim se ekwan no wani nti no ame ahye da ato apete Ghana ne ntwodom na afi ne ntwa so eti drugstore pharmacy baby etu aduro bia titu ne herbal centers wono no uduru hono ma edinu na woso kai na o meyan kantu abaye time aso se mako emo bi nkan kire wo se Dawood ointment ni ho etini aduro we se da bi ende yempa bi etie ukoye ne se ankoye papa amawa ende wa no waye enti se ukọ na se Dawood ointment ukọ na se Dawood 3 capsules eni ho no ma me so ko drugstore fufo ko pharmacy fufo ko herbal center fufo ne ko pebito na obenya bi ho no emani nyadro bi ama emani mfa nda daw se ene Dawood ointment ene Dawood 3 capsules no eye pep result 244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 mako me dawase ma me fa husia adum bi dum ya
next week yɛbɛsɛ ahyia na yɛne atiefo asa abɛtwetwe nkɔmmɔ nyame ɛnhyɛ papa kwabene nyame kyɛ wano hwam ɛwɔ diewood ointment ne diewood 360 capsules a ɛfiri diewood ɛba hospital ɛnɛ yi wɔde abrɛ yɛ kɔ no kɔpɛ bi tɔ adupanie na ɛbɛdi adanseɛ ɛfa kyerɛ me yɛntoa yɛnkɔma twetwɛ no survivor na mebisa Joe one na yure no oma wo na oma wo na wonso na wo ma before akokɔ akɔhia no na wo ne wo ma no na na tie me patcho David na omo wo me maame ho na omo wo maame ho okay enti ebra Joe etu kwan no wo na wo bua no na kwantuo no mu anase no de David na me na me bua enyo na wo bua no oh okay na ka no so eno na ye wusika me patcho wa wusika me patcho odi bi so na kwaji ya na se wo de na wo de ma no me de na me de ma no ka na ye nua ba de a e na wo de ba aba ba penti ne taizi ha na wo de aye adwuma ye nua ba de aha sa na nti wusika na se nua ba de ade a aden na nua ba ni mom anye na ade ho adwuma na wo no wo ba ba ji usika de di nkan aden na oba wone ne ti dankoro wanye ba ne sika mfa nkonko siesie ka no why you mako me patcho abusa masam me ka che ne se wo ji o mame se na kai se oba no so ka no de ye adwuma ono so bebo na akoma nti jibi won hoy na ono so sport bie wo se jana asam me de kuma se ame ba ye di ma be hie musueni se yere wasu obese die hie musueni se yere twa me nti o bia bo hello mama na pom Merci, I'm saying my friend mama. Bema no ekache we say wabe yadan. Wodo so obehie busuoni. Wono kuma so oba ye obehie busuoni, oba na pebre. Pebre bia. Nti wono kwa na obre ehwe nkwala ne ade nti memmu ana na yenya ka no. Oba ne pebre de ade no anka so wo yire pebre de a. Na se wonhunu se me vaida na mebɔ me ho modern de ne ade na wunya ayo yere. Na me fa me. Oh. So na yire pebre. Ai ma ko me pacho, unse ye sirimfo no. Wono amekwa tama na meka sa bia wonya me chiridie no wonko no kra. Wo se ye sirimfo ye ware dodo. Omo ware dodo. Aha, omo so obotu ware dodo. Fantifo. Sa no. Fantifo to say sirimfo. I just say my catch. Hello. Yes, Miss you. Aha. Wo kunu na kwa ka kire ne say wo ye oba busuefo a wo ye kwadwofo. Wo nya adwuma. Enti no no so ti ase ma no. Na mama, some men ne de sa ma mo meka. But me kunu so. No so me kunu sim kramo. Me bi sa me. Me bi sa me kunu ne. Me kunu se onu waka fle uma na me se onu me ti baba. Ah, onu me wo je onu me awo. Trust no kind of woman say ayi vida city. Why that ain't kind of friend and I'm meeting so kind of friend. Why I meeting James if you are me power. Why that no so me so meeting James me tia na. Why that ya we. Me nya we, me se me ya we. Me ka se me nya we. Me se me so wono te. No kan didi akwa odidi wo fa kwa me kwa metimi ka tense ye sirimfo ye nya na sa. Wo ko pa ba ya ware ka ho ye di oba na to. That's na tie so be ma de ni ohuwa. Me me ko tle mi timi ko so o wa ni we vai da me ka me kura o mi le. Me ko me ti o me o pe wo ti ka me wo di. Ana me ka se me se o wo sai. Joe kacha we say o provide sika ukunu. Eso provide sika na edi keke. Me kunu je na bo mama le mama ko. Bible na wo be hunu say ukunu afam pena foforo. Mama ko mi obi na ke tle mi o ana mi bi sa mi ti mi ko mi ti enya me ko. Ana obi sa ke tle ni ma mi ti mi ti enya me ko. So
so and I'm missing my I'm in the damn talking and missing the bomb, man. When I can't tell me, and I can't tell me. Me party, no man, you go, damn, some me, for me, you need to look to let you and I'm missing the kind of friend, friend. What kind of credit I was saying? Oh, that's when the car only buy the trim. And I'm the oh, trim for that thing. Only buy the trim. And I won't get about the trim. And I won't buy to one buy the camera. And I'll only buy that. Now, buy that class and the saw only always go when to buy the chicken or trade on the chicken. I have one. You could catch a finder say. Only free bar for France. I am a prayer. You couldn't have bomb, Mamma, dear. You couldn't go. But I say, go, I can now walk on. Because a woman said so, no better class than me, I said, you need me, one to make. What is a wee call John? Now we're near an hour quadri. You know, not going about the This is a friend was a friend Akos. One obey a glow, Kumasa had another Pamon. Of course, no tonight. And was no quack as I just a course no Ananta. And a course need to make quack crab, or Babana, ye, Nayan and Aquia, none an Aquia show. Then an Aquia Jane of Bosso, one over one or Becca's one yam. And to me, I saw a body one yam, dear. Send near one I won yaman to also would ye. Was I want none about Pama course in the feeling chain. And or back Jane a boss and to want to make us a man on one canoe. And my make a chain say, so what catch him a weird tia see dear. So one tia see dear, Miss Mamma me baby was a menina cassa, what tia see, me say, me don't you propose me tila safi dicas here wemo. Say, Joe, so the beer was so pediable. One more dress or buy, send you to me dinner to my neck back at make us a merry papa were in 9. Now I know what to what do come on, wouldn't you say, or my empty or banner was all no but dinner to my children. Sana would be a I make a ducroma was up of farm Praquaho, and a one idea you ban a semi me ho, meant to me but 2 months who could you until Miss Row from Missika Mamma. So some was cow on a Wobedidia, and you mean to what catch any. So I want to say who was cow home to Wobed. Some was a me brown who caye. Me bra catch him say and shop papa when the tension and the grandma on one yenny pan or nampono. One yenny pa. Me say me bra ko pay contract money ye. And while mammy wants the crown, me bra ka ha me near barnington and me pay you man a maw. I don't know what when you see can one man a thing. And when I me bra de catch him say, what hen on one yenny pa. Why you nipper duena no honam drawn no and yenny shubine or the nam or the pussy can what the pemisika nam me na ko swap pa. No wa je me so to make me say bosom bia god me ko wura mo no ho nyame obetua ne kan mai what do ko wura bosom ho me say me wo me yakuro me wo fa wi na yakọ ayie no na wono so ko na vra ko a obekọ no me ho na o je 3 million no do fro ka akoye wo koye no afra me aka kire no say enya adwuma na ye first war na me say first war na ye free kuma se ko na vrango wo se an na me si yo me da wase ante be ofa wu me ko na ofi na vrango ho bai nti oba na obaka kire me say me oka kire me ofa se wo pese wo ko ekohwe na adwumasem won se tongo bosomo no ha nti na ofa frame na o se na papa yaka na na mo so nti na obae nti bosom no ho se okwo na se musa akokuma se na se montam koye basa wo benya asam efese bosom ne kirisa na mo so nti na obae nya ne pe na ode bae se ne pe na ofiri kuma se busabusae na ode bae de a eno nko na se nya ne pe na ode bae na eye wuwu nti na obae na wo se wo bekọ ho de a se bibi kosi a bosom ne badan na meka cha ne se meka cha me ofa se me nim da achi asam anto me fa me ho embato sa asam we so na me ofa se makasa awate na man ba ko kire ye baby foforo nto okokora meka cha nse menko na o se na menko no so nte kasa na obeye den nto o se me amene no yakwa no yakwa sa bosom no ho no no na bosom no se ye papa no se ye ngura da na me se me ngura me nya bi da
me da ko wura de na mo ko pɛ dia wa so ko pɛ na dwuma sam se na dwuma ba sɔre te se na nka ɛyɛ owu aka me na odum be kumi na ɔde anya sika de ɛyɛ so me na odum be tɔ so na ɔde na nya me tua na ka papa wo da me ka kyɛw so wo do ai hye me bɔ so wo nya me wo ja me me hu de manya na me se so hye ne bɔ me hye ne bɔ so me nya no na ɔno ahye bɔ so wo nya me basa da Akoma etu ja na obɛ me se be ma ayi ya fra ayi brabu no oka ayi ko ayi ya fra articulator ko kwa so bra yi si me pɛ tata mkro no onye si me pɛ o wona o so o pensuohie na me ko san suohie no na me de milogum na me de ma no e na wo so o se nka mepene so a na me se o da bi ante bra no koye ante wo frɛ me phone so me se jo hwimfo yi firi me sam bo bra ne dua se wo frɛ oba no wo sa lai we so bi antonya manku na obusa ne se oba no wa no se me wa na me wa no na en frɛ sa lai no so biem me se bra bi e frɛ na adwuma wa bro kire sisi a no so bra ne ji ma chia ma na ma me kura ba mu jo nya me betua ne ka papa jo na mo so ana me se ko tena wo yene no ma so na ga wo ama tene so ama adwuma no wo di atam ko hwini be ma na ma me sika na odi akire ade na wo ana me so woni hwe kura adwuma ni yire wo so wo yire ko tena wo yire ho na me so me mpam kunu na me tena se ba ko jo se da wo ba ko ba ja me pa de na enya yie wo tata me sa Mako, me fa ha wonie. Wo ba fra me fo so wo firi me bra ho na okọ ayi ya fra na sai. Ba bia wo tie yi. Wo firi ditam so. Na o fra me fo so wo firi wo ko sisi na wo fra me fo na se ma afa. Wo sa furu ka aba. Tobu ase ba bia dru na dru O ba sa furu ka na me sai na nya sisi na ko sa me fra wo fo so wo afa me ka se wo siampanyi ne na aba. Wabu Abraham suetifo ye woni ma wudo bebre wa hase ya ye de ba kire wo de be bia mu no na be ma no ye ka no asem yi ni mfoni ni e de kura me no jo wo ye fo nya be tua ne ka papa ipa boni ni nya be tua wo ka wo de atwa me so me modua Akoma FM wo de atwa me twa me ni yanwie twa me na yanwie twa me na patu wo ho. Wait for me. There is part 2. Krata na gu ano. Wa kwa ka che we yire se. We di need to want to so that one so born home mode. Ti di sika na apa bia die. Eno na charge no no. Ni bra hu kan. Se papa yi Ni bra hu kan. Ohunu fan boy. Osowa. Continue go. Mu yesisi foto. Se fante fo se papa aka ho. Ni yesisi foto. Ishmael ne papa. Afena oba ya wati o. Fante fo mu okromo. Hey, Joe. Ka dwan ma jimi su Joe. Ye didi maya ye didi wo mubotom yes won pon wasam na won papa atutu na etisa be you wan wa himo brahman feris wo so hwene so a be you wan wa himo aso man say tam na etisa so kodo ya charge adu adu be na me sese do si wo so ho no urade we di ne yi ya kire wo no akacha wo se wo pia obepie obeka na ni brabre no obeka ni nyina ebia nana yire evangelist asem na no de akoma chede akoma chede emre na so afina so obie hwe wan na wo de sere da bia me bisa se wan na wo de sere esena no
na funum hwan na woye biama no ye bi ma obi na emie kwan bi ma wo ye bi ma afini mu nyina wonyame ahye wo so amanfo twa hospital ka amanfo owu amanfo nya accident akese ni nyina mu no wodi okomo na nyame hu mobo wo firi ni nyina ya adoye bi a wo beye adoye bi se de bi a wo de hye wo bi afunu mu hwe ma mi ti wo hwe se de wo si asere efe nani se de ne krasi esi aba no ye nyina ye kura ye bom saa no eye ni gie eye ahomka mba na wo krasi si ho so mba me mu ansa bia na wo mo wo wa ntoma wo duku drinks wo bia Ebukwa wo bisimi de biye coastal me metumi de office ye beche dia mo ye beche freni emeji freni bedidi enti ni nyina wo bia wo ye aduane wo ye aduane wo frɛ yen ma ko fa number de to eja na mo frɛ yen chemfa wo mo wo ye pastries wo ye pie wo ye bibia wo chips cake wo de frɛ yen enti wo betimi a friend number way nemum se wo so de ne yesika na mo mo outside no mo outside mo regions link na wo bia wo de no ntumi emfa ma nemum ubeye ni sika me pacho 0599 814 926 0599 814 926 0599 814 926 0599 814 would you have say 56 100 cities 2 million 3 million would the 5,000 would the 10,000 with the $20,000 with the euro with the open subject where mama first you na mu chese o mane no di asa adande na ni ji o ma first ye ni che na da bi o e da say no ya na wo e ya na efe e ya na efe intense ni pa chere die wo ya say ebu chere die ya nyehwe dia kan ya didi na ya kan na moy ade ba chia na wo ko dia kan yo do na wo ko ne ma be pe nyina ya mfa ma wo nko shola chere do ya wo ho di yibi bra be che no bianinje wo ketua bia nsa ketua bia nsa wo sia ko me kwa me de ye 10 5 cities e ba cho ye ka 5 cities ne nu bomo ye 10 cities e to bibi enti wo de ye 5 10 20 30 40 50 bia nsa be soso e fi wo ko bia wo de ba ye beji abwabwa no ye de beye ye de beye efe keke mama ye shey ni bi ho no ma ho emba oso o ma bi ene be so say sometimes bibi create mi si o be say ade de say enye nyame anso na nim say bia papa ye bi mpa ya obi bo ma ho ene ayi we free ye wo kumasi askra ye ne kumasi mo main gate no ena ehwe ne mu nti say wo de woniema no eba e ho ne wo say woniema no so doso na ebia upese ye mesesa eno so ye beba be fa ofre the same line 0599 814 926 ye beba ya besesa ne ma no e dia ba abia Marco Fati ye tu ye manefu se chen ade na ebo no me se ye frɛ ne chen ena mema de ne ye kote kote eti se we na kote na wo so de ne twen na wo so wontumi mfa ntwen ebie nie Fati unsa wote a wusu saa na omo hwe yen no saa na tie se wo so wonfa ade we ntwen ma ne wura na wontumi nkɔ ba bia sese wo kokoduru wo be su saa wo wiase nyina wo be su saa kopemada wo be firi wiase saa na ade we tie na mmom se wo to bo ase na wo twen a kota no anu ane se wo prise brogo ha wo babia wo nam bia na wo pere wo ho se di babia wo de wo twen
kwan na kwa koduru no kotane pre wo ho saa because aye sononko aye fe aye dia esese ye pre ho e de yetiri ko shaase ye enti me tu ye nuama bi fo emu shamo brabo yie mfantutu yie ma ko wakoho yesi ama akola ne nko wakoho aboatia kanenan ye nyai ma ne wu ye nyai ma ye nkosie no yesra mesra akora ye de di no kra de se boy ye on na basit mu maame me patro akora ne ba ho no de eya hyenso de ne se wo de belt bo akora na pampem wo ma ne wone e kire se akora na ba ho basit maame mesra wo ye oba tan ade na si awie ye mpe kwan a ye befa so enti ye se adwobre wo ye ba no ma ye nsom na ye nhwe sakora ya akora bone kra e ba firi mu aba de ba mo hu ni se die na ebu sesei wo ye ya doctor be kire se e ba no eye wo nana enye wo nana ye nhwe na ye fa bibia ntutu yie na asomdue mra na ye enua eni nua we de wo nua ne wo nua na ye nhwe ne ye fa asomdue emra na ma ko second one de be to aso ya beto aso nti me nko ho eti ye twen alright ye twen papa ye nya brema sa story sa story ni ka ye bie mu papa ni mu china aha ye hwe na ni mu china ya jo ba ka ti ya what o sai checking ka se ma na ka o mutiri bo mu no o nyina wo so okay sai checking mame tete akwala ya odikai no kwasem da bia ye tu emaya nketwa ne nam ye wiase ifo se o chese o pre wo ho asa de ko wieo sa oh hwe at the age of shase ye se ko pu nana no se mo ahwie nyansa enamfo sem bo mo ni so se ya ne be wie wo se ya ne be wie obi anka wo ko school akoy pilot oh abenes ni o sa pe se plane ni mu no be wo mpane o se dia hu ntimi hunu ene hwe de wo wie ye aba ba se si a wo betimi asue nyansa se si a wo betimi aboabo ho se the mistake am ye no menya bio me twai na mrepom no menya kunu wo ware still wo hwe na osan disa ensemuru no bio wo ogusu e wonya ye de akọ nani no wonya ye enti ye besre e mana mode mo ho echiche bebre no ebia ne se basio se wan wo ye se na mesre ne maame mesre basiti maame se besre o ele wo ba no mra ye besre wo ye batam papa enti na girl yu afia wo man wo ne no on tinti na ade bet ni jam no se be odi be suanyansa ba wo suanyansa ti maame ye besre o afidikese esu ye dwa to o kire wo no ba mra na mo mra ne entena se na akola wo nya na so sa akola wo ba se nyo no a enne de abef kwan a ye fa so ehunu se wo ye media wo nya media e do so ne nya na ma me waso nyo ne nya kwan ehwe wo ba okay jo ye be twen no kwa kira no pa ya te wo yire nka ya te sa de cheke nka aka jo na nkasa na wa ma kira dia chichidi apenu na idodo a ye di nsuo e na be fere mama ye da wasijo wasi am god dey stop at your age you want and date a married man. What goes around comes around. Okay, Nana Ire. Ma kakra bi na meka na madasen so se ne na hotwe pepepe na me ma test. Ya de ne ko share form. Enti e do bibia sa aguna man nyame enhya ye nyina. Mama, chese me asam no kra me basit. Na chese asemo ono nyim ne wie ni de wo hu se wo so ko school. Enti watimi atoa ni school no so. Akoju university mpo. De obayi ka minim se ya mpase yi na de si enyiwe mpo no. E che o se ono oye payment no. Watimi atoa ni school to se wo de na aba so adeti he. Na mama onim so obi frɛ me se girl no nya asem ketwa. Na che se hokra si akra branch one ne na mama wo se utie ne nsem na. Ubisa ne senti se o sa o boy odikan ka se da bi asa na obeka so nya bi o Snapchat na eno no ne asem no anya Facebook ya Snapchat anya Snapchat anacha se ko Twitter ne ho ahwan ne nche se ne na ho ene TikTok e ho nyina ye hie bi TikTok family ya tia mo swimming pool se do Snapchat enti na ya sa na ko TikTok for ya tia mo esi afo enti mama dem make an se e man de bia ye sisu ye add value to ourselves. Now wo bibi si wani so say na person wo ye
ada na wo masa ade na esi wani so no wonye wie ana isa ku aka no akote twɛn na afɛ yɛn fama o na me mama me hu sɛ ebia sɛ wasua biribi afirim bi ebia kɔ n'ani because wotimi hu sɛ sɛ na akora na bɔ ne so no obenya anka ebia anka oyɛ biribi na aka ho so support ne kakra na enye saa me wasua de na aka na ɔbɛto ɔso onya school na anka ɔbɛkɔ na me de ne sɛ mama ɔso obusa ne sɛ onimade ɔse me malam si onimade ejo ono akasa kura nim so mama ono otena se a bibia beko yi ama no mesre wafom na so mesre basit ne maame eye den ya yese akora ne de eye den ya oba se wo hwe na hunju hundi a be die ne ene ewo ho efo bra be ye bi ne hu sa akora ne ya oba na me so hwe oba na bibia nkotote mama wate na me oche nya wo ya beto aso jo ya beto ane ko nsam ne do so invite be say ma ko wie ne yesi Oza ne yene ba so na eji jama no so ya kwakra cha wo yire se mejiji na di Akoma odi ejai ayo muntua be maneka woni na de nanam yo obapa Maa Akos na apom ti say yadom awia yi medase 3p unsedu ye wada se ne ya ma na yese da no kra ya enwuram na ya wada ma medofo ye mu akwaba na se de bia no ye ne uhia edi apomde ho enkomo no ye wada bia Piwak natural a ye de 3p garlic mixture abedwa so no ye ne uhia edi apomde ho enkomo na Maa Akos yemfa we entwam okay won se 3p garlic mixture ye dura sese no Ghana ha ensoto baby ensoto ebruso na adie ba ko a ye besre wo mu a omubetu aduro no ebeton ene wo mu ekoto ne maako se ye nyina ye Ghana fo nyame na di nimdie ama doctor wode aduro papa sei aba a ye nyina enya bia ye tonom na ese ye yarewa na adie ba ko ne se wo mu a etu ama manfo beto ne maako no won se ye ka se ye bepeja bo no mu kakra bi esan se toa na aduro no wo mu no Maa Akos ne bo wodin o ene ye kwura kwaye mu so ko wa wa nubra ne ha ma no a Maa Akos nye bete enti ye se ye peja mu kakra bi enti ye besre wo mu ebetu ekoton no ebo no mo ye yire so ebo na wo ba factory wa ye de maw ene se de ye de kakra to so na wo ton wa bonten no ton ne sa enfa bi to so to so se na bi mo ye no mo ye sa na omo fra na omo su ena doctor adro ne ye kwa yentumi nto obi kura se wo kwa a wonya bi nto 3p garlic mixture no obi so wo kwa a wonya bi nto adan a wo mo betu adro ne beton no ebi ma hodi adro ne gwo wadi agudem wadi agudem nti obi kwoto ne baako a wonya bi eti wadi gu hwa na ebo peso na se ehwo ye den a okọ no de shoot tim kura wo beto sabaka se ye ne ye enso nye ye a enti yesremo ye nkoto dwogu fom doctor e ka nyina wo su se say 3p garlic mixture krom ha enso to enti yesremo eyesa na amaye na ye de aduro ne ba no yehu de ye aduro ne ye yo egu bebre ye de aba system no enso omo de aduro ne si enti kwa ne de ahwutiri mesremo ka krebi ne de atoso enti mu amu 3p garlic mixture eton no ye nkoto dwegu fom me ba to mo mfa mbre dwaso na manfo nya binto mama mfa bi nso nto so se de ye se mo mfa anye no mo mfa sa ebu kakra bi ne ade atoso enti yesremo madawuruma ye nyina ye Ghana fo wo to waje mfa so bomu no emwa ya wunu ya yade no obeba no wonya bi nto na ne yade akokum no wokum nipa ni nkowu wokum nipa wayire so no woba no wanya sika nto no wokọ no wokowu a woye wudini wokum nipa obi betu aduro ni bi pa ma ko se gudem so what is me ba pa say evangelist witness or you living witness doctor mo be kan wasem na me a na me sugar level wo so me ni dia na me 7.2 and say basa me no 2 bottles wie me ko check na 6.5 ati ko form adansi ki kese say 2.1 no afedie na ade ati ko bi ni wo na na 56 me ton de duakon baako yenu odi baako di 28 aden 56 edi enwa
Ebu kakra bi na edia. Edu ni eduro pa. Edu ni eduro. What say osremo mo ma no nkofo. No kwase. No bia no ho ti wonya bi ntom. 3P garlic mixture. Enti evangelist ye da se pa. Ya me nshira o se eti yesremo. We doctor wo say ma me ntwere ma me record na etie ne ye ne ka o ka nyina ne wra ho enti mpacho 3P ne bi wo dwom enti omo wa betu a omo ton no ebi wo ho mo koda mo nkotobi 3P garlic mixture yefa number ni ntu ye na eni braba Maa Akos ye ho pa ye pa because edo ne ye twaba system num so yenya binto amanfo atena so munya nwum na amanfo nya binto why yesremo na ebo no so said yesemo mfanye no mfanye sa 83P garlic mixture no medofo yare bi na ehawa on se evangelist abeka ne de je number no friends si ane ni nkomo number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 baby awo no frɛ na wunya bi ntwa catch a doctor ye beto baby a obekwa akonya bi ato na se dance die ne ba no wo de yentietie bi ansa kra na ya bonkomo kakra bi na papa I'm going to be able to Monday, but me and Nana be all because my sister was Ghana. Ghana, today. And now, the British check the Diana, and say, after reflex, any time your money anyway. Because doctor to say, almost a year straight, me now. Not your friend saying, also doctor, no, at least for the and then you're trying to say medication. But I'm really not a casabi. I'm let you say, and go ye. And to this year, I'm to say, you know why I'm a casabi. I need to miss out. My garlic is a 3P garlic mixture. It's so commercial. Hey, Papa, I could do a casabi. I get it. I would be doing a one kind of way. It's commercial. I'm over there a year ago. And see, not many music I can say when I'm so bad. 3P garlic mixture of family to it. I'm so okay. And 3 times again, every 6 hours. No, already. But now, 1 hour, I'm my journal. I said, oh, you are not saying the brother, so one concourse you should do it because it's a chink as far as I was doing your dinner. Listen, me, a quantity I'm not fast and maybe it's my own goal. My kind, they try to member review, but not a site so I mean, let's no, so now, so why the show was everywhere? They say I didn't sit down. Or say I Genesis down qua, a Genesis, Manabrava who had a tranium. What the 3P garlic mixture, or the tranium, what the tranium. Odi enti kakra bi adrono aboana ma chese wo se ye fra adrono agenkwa okay agenkwa we ne yeka se edu papa etu malaria etu typhoid yeka se pneumonia etu malaria chese etu typhoid etu kwa edi kwa agenkwa ye ma na agenkwa we ye from 3P ye ma no 3P agenkwa number 1 3P agenkwa number 1 the Bible say you dia na na fa ba na say yale Emmanuel Ajemko 1 any 3P no science Ajemko 1 enti adro no ye ka se ye bo adanse no a ene ye nko enti 3P garlic mixture enu wane adura ene ewo so obi anom ye number ni ye wo de frɛ yen ya re bi ene wo de asi wo nipadua num wo se emrante ne maba we ombobobbo bi so a enti wo de wo frɛ yen na se 3P garlic mixture ne ya de na wo ka no ebetumi asa ebeka cho se kotobi sentumi nsa ya de no a ye ho ye ntwantro ye de nyame na ye adwuma enti ebeka se mpacho yare no Fako Hospital. Your number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 na Maa Akos obi wose wanya asiche yade diabetes na wako a enko no edure beboa no eye 3P garlic mixture eno se ene wotonchia chese unse ye ni padua no ye wade bi atese sapo e wo ye funu nchen wodidi a enu na echinsam enuan na wadie nu ana atwe esichire any glucose every mo na enu no abra echinsam aduane no na e produce nhwe bi fe ne se insulin
insulin na ebe boa masa ahoɔden no a ebe ye energy no etumi ewurawura nipadua no mu enti sɛ wo nipadua wo pancreas no am produce insulin no a ebe de na aduane na wadi no echinsema bedane esikyire enti no kyerɛ sɛ wonya diabetes ese ebe wo insulin wo nipadua no ntimi produce bi nom 3p garlic mixture sɛ yade bi kora na aba hɔ a ebe jai ebe produce insulin ni bebre enti diabetes unya bida ewa asase so enti 3p garlic mixture fire wadru bowura pharmacy shop any herbal center biemu wo de wo kwa wo se wo pe 3p garlic mixture wa for enkomumuni away enterprise wo kwa koforidua eye Gapson pharmacy takrade eye AA Mensa ho eye Albert Sam obekumasi a Colinac Herba Danny Herba ena Chris K Madina eye Health Alert Clinic ena wokotema Community 5 on Soa Little George ewo ho Ekus Pharmacy ewo Shaman ena Kings Walk eniko Sam ewo Okanshi yedi Akoma twetwe no esi no yeguso esre omunje aduro ni mumra bonten na manfo enya binto na ebo no so omumfa bi nka ho sedi kakra na yedi aba no a eyesa number ni 0248 92 88 24 0248 88 eye 3p garlic mixture that's an ebesesha nyame enshana na kunedu na yanko health alert clinic ho en makacho se also when infection anampokra so mfichi krono etwa diabetes hypertension stroke onino anxiety cholesterol dose woni padua ni mu ya na video mu hyehye wontimu twetwe woda wontumi enna ya no woni so bri wapom wojo wonye white gonorrhea de wunya health alert clinic tutumika mana moto na bra ultrasound scan massage physio lab services ni nyina ye provide na ubenwu ya shaman ya ne Queens Hotel hwani mu ya bana shaman MTN Medina Post Office ya ben First Atlantic Bank aswa Crispo bus stop wa ya ben Concord filling station fayen ewo 0242 51 88 93 0242 51 88 enu ano na chese na ye bi so efrewo eye duabo anapokra se huhu wawade wayade wako hospital wako chese prayer camp nyina si na so yade no ede wo kwa wo mu obi age usika wo bo bosia so obetua wo se wontua ba bia wo pa bi afa ne kokofo ye bi si nyehwe fa ne bra odimirika beba betua sika ede ama wo bi na abodua mpesa modane ne nyina eye konfo ye bi na ye bi no wo de owo kuma eye agona asaman na number ni friend no 0243 13 45 0243 na ye audio man was 0557 66 75 na onu bedin komo Caresic Ventures the Zahara Mesha ene ne G capsules no abanam san ye edro tatahwe na oba odepua okosuo kumani wo ehonye ensansan kuro bema wo bema ho ensansan kuro ene emergency repage mpatakuru wo ba wade po ene eseye no bema de ma ogina brane ene mu ago no de winya eye Zahara Mesha ne G capsules fa Mesha no ne G capsules no pa ne anwumre wo fa G capsules mienu no ahwe Mesha no 3 cups cup bibutu so no na de benom na wo bedi Zahara Mesha ne G capsules wa danse Zahara man capsules bema wo bo da bridwo wo de boss so 1 minute 2 minutes do adwi so nkuruma wo de no benu mienu anopa mienu anwumre bra wo de de awie Zahara man capsules no ema bema gina brane na hindi eba Mesha ne de wanya malaria fever typhoid yo diabetes ene me ntonchia wonu hindi eba Mesha hwe diabetes entutu nyira na okanshi drugline pharmacy ne chemical shop bia mu nyana na wo bia wo pa bia tuo on friend Dr. Amoa e was 0246 34 83 34 0246 34 ene na kafefe talala bema wo low sperm count wututu entumi kuma bua ana wayemre e wo mpemu
bema chese sesi anu wajemu ensase krogu ba obemem ensu fita bi fro bema na no ba oba enka wo ho woni feelings wo fichira eno so ensem se bebre wo ba ade a wo de beje yadeji ade no de wo sa achi no e wona sese no ayebu achibidin bema ben paso na bema be fie e na okotena unya ka fefe capsules bema onobe no oba no so anobi danie ba kwale na capidance madam obo ase owusko bi won kokko fe Harriet kafefe woman neji powerful kafefe e was 0207 183 0207 819 and your fetus bamboo toilet roll papa ye nei aba no na make for ediama wo ye kama na chese wo 100% bamboo and that is a harsh chemical be anim wo fie wo adwuma mu wa sorry o man e ko school no fetus bamboo toilet roll enwa na sese e wo so wo wan kran na wo pe bi afre 030 222 4843 030 222 4843 and 0550 000 na emma wonsa enkabe we aya yise asenie ebusua pani SK fan yeta freno Kofi Ahin offenso asamankama ena papa wo Mr. FI Asari Bonso Kumase en obitio Mr. Kwame Bonso e wa America abrochimemu ena Desmond Bonso ononso e wa France Elizabeth Asari sameka say ye mama Elizabeth yeta freno Mama Love say Mama Love onso e wa Canada e ho ena ye mama odi ne dwuma e mama wo mo mame atofomo na wani wamu ni suada ne po na wohwe a ensada edinie wodafo atabua amponsem PSA papa bi full service VIP ewo ena ye papa yi ono so wodi ne dwuma sanso ena eye atapani yatafa no Amelu USA abrochimemu ena atapani enei wono so ewo a odi ne dwuma sanso ena Sergeant General Sergeant Roxon Owusu wono so the dear tardy friend pa Nana Owusu Ghana Police Service Sashibakwa Western Region ewo ene ye papa yi enso edi ne dwuma na Mavis Chumesi Ankra Mavis enso ewo yeta friend ma mechirewa wo ye business woman ewo Kumase ena na wiafe wono so edi ne dwuma ewo Australia abrochimemu abusuan ene abusuan ka ye nyina se wo mo adie nyina da wo ba pani akua Sarah ye maame atoa nananom ewo ensia do sei ena abusua esia hyehye ye maame Sarah eyi no afa tie ne ye na da no so akobo abusua memene da December bosume ne da etoso emiensa wo mo ede ne beto empem ewo ofenso asamankama na adofo pu behwe ne ne akiti ho ne sua de atwato awie a wo bema ne so de na ko ofenso asamankama ho amusieye na wonum akwakope ye maame Sarah krabre se wonum efri wo ba abusua so obaji wa ho mekakra awiabre mu no obesim konwa ewo ofenso asamankama na wo mo aye maame Sarah eye na wonum agedak na kwasia da December bosume ne de toso 9 no asamankama True Church of Christ eho eno mbekwa akoye maame ena ase esom anasa na ase asore na ofri ho ba obesia ba betrase ba bia memene da no wotra ye yie no ne wotoa ayiwe no so mskesa abusua to won sade afrado fo ya mu wa chichire ne benche yese de ade ato nani no enye ono na eyi nti mumre mumejam wonom na wo mo maame wonu nua ba wonu ade nyina wo ba pani sara kranche ye ta friend maame kranche wo mo entumi empene krabre ye maame edinfie eduaso enom Dr. Mensa ba clinic eho NSS ye de ni ekire Dr. Wanda mama me say Dr. Mensa ade a ontimi ye eye ni yare bia aka bia kidney wo say awo ho nsem fibroid yare ben liver bibia fabra Dr. Mensa no hwe obehwe de ama wo kwotwi woni Guinness Depot no na edi enhwanimu samen great mama ba pada wo ba no wo huna de maame urefia de bomode ananu no bisa immune system Dr. Mensa number ni 027 027 11 73 73
551 027 11 73 551 eye Joseph fashion or no and apamata di ashame enu ti bro nyan ma Jose empempa wo ne wo ma mu bibia montade mo de bekwa seda wo abrochire wo oranges ne mu bia hunu se wo bi sha style bi your fa twade fa WhatsApp jo wo bepam na fe ye de abrochire twa wo de fa bra wo kuma se bom so wo ne meet me the sport and the dish mo fra Jose e was 0243 433 465 0243 433 465 Joseph fashion bepam wo ne mama ono so na ma me wig kamai na fe why just was I me make up see e de ama me she's e wo Kumasi Sports Stadium only Unity Oil na edi ehwe mu na nyame ya adom grade na 30th ne 2nd December de enya na edem just ye sales eno o ya tete so nwi papa ya tete so ubenya ni na e wo she's e enti friend 0249 155 776 0249 155 776 we banner we here she's there oba won sanwa na atoa wo yentwa ye homra ye ba ye beto aso ne akwa homa ne so wow dey see you no me fan say dey no ma me dey ye me no me fan chan na me see you mate okay ento ma me dey bet hook no e bo wuti ma wuti pa ye no kwa wo na na hu Debbie wa fan che wona na ada wona na na ofi wana because ya dia boti man ampai epai ye enti kwamba so na ofa so de sa ade no etimi sie wona na wa hunu kopim se wuye man kan chem na mi di sie ye na mi di eduro yeso Debbie wuti apai wono na na metie meboa anopa wo hu ohunu enti kwamba so na fa so de ekuro no esie wona na wa hunu kopim se wuya na ampai kese Debbie ampai kese enti di no ma me so de bet ne ball e ball ni ma de ntia o de bet ne ball when sabe ayi basset Debbie say ayi wo bi so ma me say di na wo de belt no hook no e go wuti mu ana wan kan kire me when say no mi busa so wan kan kire me wan kan kire wo okay enti o ma me de bu wuti mu wie ye no ade a che wo sa akoi ade a che wo sa frɛ me e ma me koi na ni ma me nuo taben ko taben ewia na ni ma me kokuru ewia wo pon school no me po makaranta ena me ne kura e kuna me gina abonti no se obesizi me fo ena sister bi ka se on fa me fo mama ena wa fa mama na nkola bebre be gina ho nti ena sister ne je mama sister ne je mama ana me koye nti fiti that day na ne bra ase oni obi waji boy bi na wia ni phone na danfo nti boy ni wia ni phone nti boy ni wia ni phone ye so omuntu firifie ho nti na omuntu ewo ena ye maame nurse ni ya wote hamase wote bibidurase maame ni na pom de adwuma efo ya wo mu ni mu de ebutuo na fe wonu mututu yade ase prostate cancer enlargement wa ye mre won pem ye fibroid stroke diabetes hypertension hepatitis ABC and typhoid fever malaria na se ulcer yade be na ejeje wa ye ne hu goli ateso ko Grace Gift Back Clinic and Laboratory Services ye ntu ase Kumasi Ohwim School Junction ewo en wo Ohwim amafo Mbankasi Road ho enkran Wachimota Oben Petroleum Bungalow Fre 0543 32 00 0543 00 Alaska Star Enterprise original wallpapers ahifie wallpaper designs necklace nigine mo wo traffic board ye tia na tie bu akoto ade che na enia pa na ho wa Alaska de ne de mese koto na fa be fefa mu studio ho wo barbering shop wo office wo ho mese nchiri nyina beba benya so faso na fe installers ya mo pese ze se mu adwuma pa no koto bi e wa Alaska Star Enterprise na fa kwa yi obi adwuma ma no na uba ubenya adwuma mro so wo Kumasi adum Mrs. Anoche Plaza obi Prudential Plaza no frɛ 055 411 48 78 wodi ne ba bia frɛfrɛ amame ni pacho yo ni abe na ko de toku ni atensi na ken pabla papa atensi na ken pabla fo ni agoko e pe 7 pona ya mi sha no e di papa mo ye mo mangana
na kaka mo kan se ye be sire ni ya be man ye me akana ni awu 2 years ni e fi akana o to fi ma kan o su di o se kese ai o se na sanyo dia amma gini se ne ma ya na ba no wo ni ni do no ku su ke wo ku do mu e do mu o su ku su ni ke dia wo ku fa dia to so awu bre wo onu dia ku ni mu ba o ka chi e se ni ma ni e mu tie so mu se e me ma ni e bi ni mu su ba ye o tie chi ya o do ku ni ni ske no ware adewe o to bo a e no na be ba ade o to bo a so Say Monsomo Boasana, na ya funeral parlor. Me pachu wo mama ana wo papa wo yiri wo kunu wasia ye no. Any phone na akwaje silver gold basins boss ni train no. Wo de wade sie de ne ma odi agumu. Na ya funeral parlor. Won ya drinks handkerchief towels and ntoma. Na ya funeral parlor. Wo engagement no. Won ya silver gold basins ni train ya obe hyeso ne ma agumu. Na ya funeral parlor. Me pachu wo showcase won ni panso yamme. Kumasi Ashtown na kwese kwa house number ME 118 I want abe na ye funeral parlor friend was 0243 0243 97 we didn't baby afefre Marco yeah nana yanko hello Ini aba ko so papa bi fa kwata papa mini aba mame emu adwuma papa ni obejafo aso wa santima poko fiase no ta ko chiba ko pe mini aba mame fo ko nyeso ni eche afefo ni etifo nyina na ya na meka under 17 fo maiwa awa de no mo na mo tuo won prachi mu a aya mo fi say ye kasa video say ye ko woni dodo akola be metimi di mo bu aba ko ma mo bu ni bubu na wote ho na se kuntu be ma ni mo ni jeti na wo kunkura na wote ho na sebi awade ye de ko na be tama be me bi sebi be me bi oni tre aba be ko na wa se wo life kwa wo kawo wi a no jawe si wo kwa ko fo ba foforo eti etie na ma bi no se be mo bo ko mo 20 million kura ka won tama ni wo en prepare wo sa so won tie ni ma mi no o mu susu mo se bo mu so mo nya wo mo de awa wadie mu ene sebi na wo no beda anu na ehia wo mu na be me pra wo kwa na wo ti awade ho na wo ye be ma na da bia na wo ba wo so ni tie na fu a sebi be no wa green ni fie na de tira wo bufu a ko ma me no mi ama no gwa de tira akọ po wo mo na wo ba wo ni tie na fu aba bu ene wo ti radio so ma ye ku mo nya de asa emplache boni ti ye ku ma bebrebe eti ye be ma na abo ba sato wa no wo to no abrabo na e fa ngo se ni emi ama mto won ko wo se data wo mu nya empra no na empra wa de fa mu ko ba bia me da ti mi aba papa bi me ensure fa kwata ba bia fa went to me and so Richmond Herbal Center na dia akuafo ni akuafo seminar no ediaba akuafo ni dia with the sra onam ya ensansan wuti na dwawo ana hututuo ni nyina abekọ akuafo seminar wo fibroid afedware wo ni ensansan abekọ be ma wayemre mpam wo so lawyer ya akuafo seminar ti wodi nku no seminar ni dware ya di nku na sra da so Samdora and Herbal Center Herbal Center Blazer Herbal wo nyina wo ke wo Jeff Herbal mankasim Paulina Esapon Fikwe Herbal wo konongo from Richmond Herbal Center was 0249 18 68 45. Okay, we didn't baby a free. What was your? Banana. I jump for grocery. Akoma FM. One who can diner or outside themselves. Now, about to say, you better. So, I will not move up with that in Yanni. So, mama money no mo japa de mo money yini ade enyini no mo de pepem money yini mo na wale pa ade e je na mo dia wale eko e mo ko kwa no oni chance oni ko pop oni favor oni fe o ti ko wale na mo le foot and chance here ade e ma na ko no mo buru ya e mo bna e ma na mo bye and that's why back clinic and that's why back clinic o me say o mo de aniyade
wani na ye wo ya wani na ye wo ya wani na ye wo ya o maame o papa unu bi wo ankasa eni yadio tom emfa nkọ baabi ya mese eye ni yade eni da so e ba clinic hernia fibroid diabetes and stomach ulcer wa ye mre hepatitis pressure and hypertension no kra de ye kokko ye diagnose ansa ne ya hwe nkranta board alhaji wala ko janhye kuma se pata se brother man wa ene ye wo bomode ane frɛ ye wo 0540 864 232 wodi ne baabi afrefre yo ma me da ti bebre mi diane anu kita abrante me ka se free atosu extra ni sai ma me da ti o bo adwuma akoma fe ba adwuma no mo bo papa adisuade na o sie bebre efri mo na ye ma me na o ka se chat wo no ye papa no etina nyame ya aduma wo mra batini nyina tiri me de me ka kire ma me ne se papa nya hwe abone nya hwe eye nkwase abuo ene wabu ye ma me no utie ne yere na sema wo ka na tete papa no nim se obu ma me ne kwase a ene wa hye dan so bu ne kwase a nti wo ba na sema obeka bia no ne wan ti di kula ma me no wan fa ma na me mo no so fa nche no me da ko nyame ensha papa mensme das medin de Maa Akos program no yakoma mu nsem fa wode ebra se de etie bia no yenso ni panim enu nti yetimi rewura nsemu ne yafifi nsemu na afa yetumi enya no ye emade a ode eba ye in fact sa wode problem ne ba ye kan wie ne enya resource ya ye da ye na Ishmael na menna Pastor Julius na Nanaire na Nakua na evangelist nso onna kwapensi ebenya no yi ama no ansa ne ho atoye enu nti ba bia wode ne hye bomode ya na yipie enkwakowa no aduro na mu kakora no a wono kwa wanye relief kakra ansa na resource ne ba wase ya de ho ye wo Kumase sports askwa Kumase askwa nti ya ne mo Kumase mo ne din hwe ne mo bomode ya ne bra sede etie bia no onyankopon adawromenti ye betumi enye wano ye dia ma medi ade Maa Akos abusua pani samia champion oba baji adwa Akoma sports ye de to aso se antia ma yeno adusu o na mani bra abre no me pebo ya ye dia de